Minute te ai le tulai valu. Mo le asata e au le au fitia se vae ngole langi e au, ai petai o le amo umali e atu ma langi le tauanga i atu le awauli. E hangi mai sa wili ma itu sau te sifo o le atu nuu. Me vela o le ai le asata e au e lusfulua ti keri ma le malulu e se fuluonu ti keri. O le au soa e le lai le tai au atai au i le toi 5 minute le tulai ono, ma o le ango toi fo i le lusfulua minute te ai le tulai valu i le afi afi. Ma lau tala le nao le tamu le soma le asata e au. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o te sema e anga wa uma i le se e jono manu ai i le luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Whai le se i le aso fulu iwa o te sema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi whaamtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu lae valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangile, whapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele e taftafane o le McDonald. A manrewa e taftafane o le whaletusi. Peter Drive Doctors. Peter Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fulu 5 iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a.
Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le awauli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Nganga e whaatala whaatula ri whaingo la woli lau whaafunga anga e langan te leo lau mai mua malau tāpua inga Samoa. Ia I tue fia le nei a le lolangi o lo tātou nopia iai. Ia ma susu e pele whaamala mai lea so ma lea so ma si anto le vi inga ma le whaavitai. E le e ana mea umai o tātou ai ma tātou sapi ai nei ma lona soi fuamaruia. Ia ma le langi e mama o amai ue le ri a woli. Ja, ole aso lua le ria aso lua se fulu mo leono le rifo I masina o November lua afe lua whaantalo si olo so longa le leia ua fuafuanga ja, ole vai aso muli ole nei fo I masina o November le masina lona se fulu male tasi mole antu le wha loma le wha titele le talenga ia titia male tau mafutanga e pei ona sa sawai I le tauna le la se I me fo I stimuli mawatu le wa tātou mafutai ia le tau ona ne fonga mua ma le polokalame o le woli ma fonga mua e pei ona langolanguina malo si lea I le tātou au oranga ia ole onga amanta ale Galaxy Childcare I au ki lani so today o le o langolanguina le polokalame antola valerei mai le July fululua se I le July fa ia so tasi asunga fua se I le aso fu wele fa ma tu pe o tu de mai le pulenga o le Galaxy Childcare onga amanta ia mo I lato uma e lesi tanaina lato wala mo whanau I le lato wa onga amata mana tua fio lolo lava ia pele na o le tasi le la o le Galaxy Childcare onga amata I au kilani so today pe imola vai tot le o te va vai o tui e se le mani o le lesi tana o lo walo e te mawai ia le mele ta o le hempa e lesi tana mua e le o lo vidi sao iei ma e fai iei o le ke vidi ko le hempa yoi vai o le uso le hempa o le pampa e mawai ia le mo le me ta o I tu la e mawafua e tolu se fulu e fa o ngai lo walo I le o nga amata po se la le o le Galaxy Childcare lua e ava no le ta vale po le veni ale a onga e piki mai ai ia matoi mo moliantu ia le wa tali po lo wa fine ia so umai fai ai le a onga tolu e mawafua mea ai mo le whana lodo winga mua ele se tongi o I July tolu se fulu lua te fua le ven e tolu mawafua le mea ai yo la si me ki whakari pa wala me fai o le wala au le olu atasi o valu tolu lua fitu lua I fitu o lua tasi o valu tolu lua fitu lua I fitu e feo lolo lava I la tau o le o mai o na le stala e o le tu ala lo e peo na tu I le mai e le tau tua mara unanga lea o ngā amata po la e se nei o le Galaxy Childcare e iei fo I la tau na o na vala awa tu lava iau le ua uvala awa kure hempa ioi e pia no fai atu ioi e kai so ale hempa ia e kambanga o le pampa se ele si tala mua le ngō si au a tali polo au a grandchild ia fatua avantua I leo lau hempa e fai ele kou kirisimasi ia pe fai iau whainga mea lofa ia o aso fia e pe o na luma nei fai si whaamanu o le rias o te vai mantua I whaamanu mai lava winga o le tau ia nana e whaafunga mai ile tumitai ia pole fianga ia le ulu ia le I Aisha Hooch ia mole tātou talo o le tau ia se fui winga o le tau le ria solua ia fianga ia le tudok matiute ia anto haima whaiva lo filima o le so ia o au aho uli fui whapeni wala ua fikira kongi o le sivaenga ia ua fikira upe ia ngā ia vai pe ua fiki pe ua ka fiki lo kokong o le te vai anto le talo le tau ia whawai ia whaamanu manu la winga o le tau le ria solua ia anto haima le fiafiana nei o le pou e o le whamai e ono to uluai ana I uanga. E masanga le ia la winga o le tau I le so, male aso a dai au. O lono wi, e au ngā arwha I o lau tanga me foi lele, I ona tau na ia le, ia, ai, whantala whantu, I o e le vitalenga ia palauli, e se uso ku ofi, mana tua lele ia whala au se uso, e te vise o visa,
E ava be fo I fa fo wina tani yelo mo to uma. O le ma futo mele ni vai ngola woli. Ma lo le nga we ma no fo ile su su. Vi fianga mai le tulu o fiti le ning vai ngola woli da ua afatonu nei le tulang se fuluma le lua ya talo sia o le dawa mo sina fa singa malo sia wa e toi
sa uli foi te toi foi le tau fale fai ngā luenga. Ia po le nā foi ua mai a ona fai se tau singa. O le ni vaenga o le awa uli i tātou pi sinisi ia o company foi. Ia le ngata i leo nisi o le manu le aturo o lo whenga i ma le whantu ainga tausi. Le ni lava vai tau o le soifuanga. E mana tuanga pe umalawa o le venga sunte ni po ono tua tole no whenga tua. E i le mea fau le wa tupu i tutono ni usila ma le tele o antunu o le lanola. O to tele i lato. O amanta lato pisi ni sila i ti mai tutono o lato ainga. E o se mea le lei tele lea. O le winga o la utala. E tele ilo na fsosani mo oi. Malauta mau ainga. Pe a sa o le lei lava. Ia le pisi ni si ente filia. E oi. Ia a whai o me tau lima. Ia ai a mata voi lele i le tasi lua sei tolu wha lima sei tau lia o lono winga. O ngai kau whiolo. Arua tūroa la ia male okata i tasi voi lele. Ia o se fururua. Ia umar se fururua ua aruantu i le siaso. Ua lua se furu mana wha. Io. Wa ia le maa tango fie male mane. Ia a wha pia ngā le sa ve u la ngā ruenga ngai whai a sauma. Ka no fai. O kai maua i sau se ringi rau sa ve unga ngai fai ringi vai ngona ori. Ia o le tala no antu fu i le tonga tā o le soifuanga le wata antu iai. Ia o le ala vai fea ngai ia New Zealand fu i le tūlanga o le recession. Ia po le tūlanga fu i le alu lunga o le tau le soifuanga. Ia o le tūmau pia tātu tutongi. Ia e pei o le moli mawina i le tōtele. Ia tutua nā mā oi. A whai e mawai se sosani tau se le ni mo. Oi marau ainga halu male a koa i aisia ukama. A wha apea o nganga le alua i o le afo o le pawa. Ia alua koa i mau teita, alua koa i marau malusi. A nga o le ifa laira ale mea ngai whai. O le visiri. E iso ngā o ngā mo e marau ka mau ainga maliru manga i maa Sofia fie i o alanta mai. A whai o lau tali whaingo fie ele ai. Ia whai sisi mea. Whai sisi mea. Ioi. O ani o to mai, o ani o malo si angadai ye, e ono mawai sau se le ni le reivaita. Ma waka ko ke feferi e fere mele ka ole competition. Ole winga ole mele ka ole competition. Ole faifa tau va, o mene i o loa. E kusa, e le o fai e kusa ukala a meka ki o kau va fo ile le fa le anga e lisi desi. E le ole menga ka ole meka ole fava le vale ngā mafia fier ngā mea. Ole fa tau va, ia ole faile o loa. Ia ona rua tau vai le ma tau o loa lisi. Ai le o whea kusaukan. Me kako ke kau vā fo ile le roko reanga. Ioi. Ngā paure me mawai a kako. O le makua le ai au se lumaka. Ioi. Ia na ngā. Na una tāntia antu lawa i au tafu. Ai pūle a stafune. Ile la o lona sa. Ai mawai le se le ngira o mea ngai whai. Makua le leikere. Ina wai atu. Le wamana i o iai sei. Ia le siva ngoa matana fai ala tu te ufui e te wai ia mo meo o halls te wai fane sa ia o no fuanga ia mapu atu iai tino maliu o e pele i o la i o tātou lotu wa le mana ia te lo na antinai e fisoso kusi ke alua ke fai ngā aluenga foi lele ia pio kamaga e whaapopo i lau se le ni maua wa le whamele tūla fono o le mana o New Zealand e lima teita ina ia tātou pisidisi. Whai. O le tupe te mau i lau pisidisi le tausanga i lau i fole onus furu wafe tala. E le se meka wanu i fuele stala lau pisidisi. Awana i lau i fole onus furu wafe tala. Ia lau sele ni mau. Ile tausanga mai le tongi ai fo. Ia sau la fonga. E o vantu loa maresene tasi. Lono winga onus furu wafe ia maresene tasi na uovai. Ia kaulanga kongi lau la fonga. Na ona tāti antu iau au tafa. Ai pūle a stafu nei ia le lao lon sa. Whai ele lei, te ka ko woe whai. Whai ele lei, ia siri e pia ka akia. Whai malo antu iau sange si osi, unasa mona ma tautia, o whawina tani yelu, le ma tawina ai pampa toi toi. Selina si osi, oi marisile, kano whai si uso javalea. Lai whale awa, ioi. Ia antono na fo e kui ngai mo tua mai le lau tala vai fo mai a lilo o lilo nga fo mangi nga fa yonga kui sole o le fo ko va ai ku le lau gamba o le pesta le malu pio
Ioi. Ole me maria ila ukamalea. Ole levanga sola ya kia. Ioi. Masano nga sola mai ai le vai kau fo ile nga umamika no nga Pasifika. Kusai ka kiki nga inga fo ile ka ke sei halo wa ku ia. Ka ke fiu ka ke fa ma lo ku. Ai sa sao me no ngor ka ko Facebook. Ioi. Ole me la maria. Ole as fo le na sei ma vai atu nei. Ole na tanto valavalai. Ja, na tali dai malo fo yo no o ta longa bi o na yele fa un ole vai so sei ma vai atu dei. Ja, maar no le mse so le nga mau. Wa ma fi wa I fi wa ile ma pisi fa ma fi ap. Ja, o fan tu no le. Be mala vo. Wa ka o so me le me fo ile le pe se fi ai. Ja, ela le McDonald le o ka for pamure I Messi Road I mangil. O fa kulo la kam. Va. Ka o kongui. Ka ki o fo ile le fa fo mo be. Ku se ken wa ko fo ile le sa fa ilungo laula. Yanga e whakakalilona I po ainkanga kai whio ai me kongu I. O le mea la e mali e se le poko le masingi ngai kongu inga. O le masingi, ne whaiele oka vo I le McDonald. Ia, e ke alua. Omi. Yo, o le mea whai ngai le ele meo le kopi a so lai le ngang morisi. Le kau pang waila ka ngang. Ia, omi. O lana wa uku vo ile le kokongi le oka. A weko, wa fiki mai whafole le siki. Ia weku, soli, o lungu mela la sa welu, o whape, o longo winga la le wa shout mani masingi yang kia. Ia, o whaku loi, ila upa se se nga mau, wa, ka anga fongo fora iki se whaakali pia rui for ka ngu mela I lungo le screen, bo lungo le TV, voile. Ia, ele I le vala, ai kofua kolo marisa marianga le leila, o le maru pio, Ia mantua vo ile wanga ia maka I kupe le ka konga luenga vo ile lolo upa its. O ka manga e mwhainga e oso mai le si ku. E mwhewhenga e oso ku le pikore I ele pam. Io, o ke iana, o weko, so le vale masau. O ke loanga anga ku sa ka yonga luma. E a whainga le soi fo malo lo inga kaka. E a nanua kolo marka malo. Ia mangkuala, nga maa kuri mea lua fes furuiva, lua sefuru, lua kasi, lua koru. Soli, fiku kau sanga o maa mili marka. Ia, whanka alofa. O whakuro I. Ia, ngai kamale, maranga mai sa mo, fui le whamai kero rise. Ol makwa, upisi, whaku yoe. Ia, o whapena, makala I eila, wakarela, aviria, o ila, wauliringi. O whakuro I. Maria se osu. Langa ngai ke piko ko ngai, me ngai eila, kamai ka ingai konga. Ma e sepe, fui le makwale, manga o e whaarusang kupi. O whakwa, kango mai ar ka pepare. Ngā ruka o whinga, e si o mei kasi a kwai. O le mea la wakupu. O leva a pea se uso ia si osi. Ua umanga peire oka. Pamai, li eila, a weke rupore. Eoi, alu aku roku iru mai ore kaunta. Ready lo male oka. Nganga ready ale oka whamai markalar king. Luas furu iwa tala, tolus furu sene. Pamerka maro, o yere kongi yere rira. Pamerka la king yere hai. Luas furu iwa tala, tolus furu sene. Wakele ala longa fia sola. Ai langa wa umawa kai. Pafu kai kele male McDonald. Eoi, pafu kai kele ale whanua. Ole menga ka ole maka poko. Ai awangi e koe sola foi, sisi fiku kau sang. Oero. Ma so ia ko ke so sola fai ko upanga ko whenga lue. Falling
tawa to se fulu mo no minuto talo le tulai tasi ma tuan tale tasi o dantu ya dantu telefone be on te pera mai le sunga ya se uli mo leifi le fo ya wonlio la so lua fila ganga mo le dantu filo inga masani e mo le finga le no li le pula le to mo danga le jima na hoso oros I o te huhu I le fo ya woli ba tala ba tungal val mana lo le fo le faiva ya malo fo le tawa tai toi pawani o le vayaso ia dantu wolia fo ile o le masina fia inisi ia ai whaano no ai fo inisi ia ona o le vale valai ia so fia o le nito sanga malo o le fo le fai so po mon be fo ima le lange mai la sunga ia po la talainga se umanu po I lava le inga I le li ta u dia fo nei tula le so I lava fo in fa pe mai a fo ling o le tau le nei fo I tula le so ai mai se fo ile na ia tatu a house in sino le tunu ia ai o le me sili lava o lo mo pe le so I fu ia te oi me tau tu ino le tatu tunu ile nga tele so ola vai ai le ai fa pe fo so fu la le tunu le o tatu fa pe nei ma tatu fe lo ai lungo pe o le ilo na le malo se po mabia malo foi pa malo sineas ole tanto tau foi fa mano la vale tasi ua tanto tulat wa umal fai tau masina ya umal fai tau vayaso le mo tanto tau fai tau wasone ile sa uni mai ile o le masina au le leo le nei foi tau sanga le masina o te sema ile tulanga foi le vala aulia mai ia vala aulia mai o ia pele vala aulia foi ia ente ia le no foi lungo lau pang ni lele talainga ia ai le yo tu le vaenga ia ai to lo fanga pa malianga tatu sa ti tinga volta ile ilo wato soifua oi sorry ilo americana le silo makua va mai happy anniversary ia lenga eu kako ele me voi lele o le ka milo e fainga mo meu milinga o le kauvanga au pi o le antena o le mende o le mafutanga o e pi o se malafong o le kaimi ia ua e halu runga o le kele o le kaimi ua e kofu sami o le kaimi ua e halu runga le baunga ia o le kaimi fu e ka milo le roundabout Oi, o fuanga na o le olanga o tatou fa pena e se foi la vanga foi le e foi le mafuta o mafuta ne le kai fai ma le kai ongo ma singa le sivaena au ka ua ya kuni foi sa mo ko sa oi o le nga passe se pa u le kuni ava ya o como vai la kau la ASC mai se uma no exame eu le fai nga ma war passe se pa u ya no isa mo io ma war return io ko foi mai ya terror esa wa la que vai fai io fai la cofe au ma mai le la co ai que so ia fai ka kala to mai ia ale fo I me fai ia o le kulanga ngai pa u ku I ka ko fo le ke ia le ka la ngoa ia pa I mala fai ia ele se le ngi po se me ai mau ai pero el kala molele Rangi me mongi o me afola o lango ku we mai fo fer kaf esa o ila esa o ila o kamanga mako mafuka fa ngol va ya son kengi o la mo ke e vo mo ke kalango fa mai fakar po elak wo ke ila o fa longo fo ilili o la kalango kan ma ro el ke fungi diski o fa longo ku a fa mai la kala kamalo baby ai ke pisa o le fa fo ala mo ke kalango la mo ke ai lungo le laura o longo winga ka mai e foi le mea langa fa nga se le ile lo ko ngol fa ya su ya tonu ele ko o ye ka ko nga ku langa nga vai bala o le fe o le pu ya ka ta mauli ma kala nga o ke pisa o le fa fo o se ma ngo po kwa ika ele tau sana teu man luas full tausanga e sa o ile fasal longor ka longa voile le yang awal waku up and under yang awasa wilano Allah kiale umion polong ngalinga au
Ko sa avai mai se koa ia ke au la sol ngiri ngalo ia ma kwa perfect ta longa o langa ile mele o le mafutanga. Ua ko le o ia ko piko siringa pepelo le sui fo. Amu ia tātou le nā wa se fultausanga ma fultausanga o luan mai sang Ia male lima voi le whakaukau. Ia leli ta telefonga foi ma tātou tau suen nei tula le atu po i vi inga leli o le nā tau sanga i tele foi ia lua maftanga ia me se foi ia vai a foi le pua o ngagwena pe o na ia lau tau tua ia me se foi alu ia na ilu alu ma to mai foi ma vai i le leia o nga matulanga pena talu ele potol tina ia ai to anga pe o Ola kira ka mai o tina ai malo pa putinga leli ole tulanga le na le ia io sa o le komu morisco inga vai ale le ia wa ka ulo maku ale anga wa ka wa ape aka ui se mele le mo ngi kausanga ai pe se kasi makai io ale mo foi se kasi au singa kuaka ia wa lava ale morgi girisima si Ora le anga mai dang ol kama anga le o kale le o kinga so ya dia ma auto tina ia e te tawana ave ele tanto fa mo ia wa na uma fo ia fa tulo fo matama ia o sa ia kui sa or ka ngola ko fo al pisare ferfo ecco e vile con le scolo i cola ko vile con le scolo le ferfo ai nga ore ki nga inga o sio ka ingo o fa wa adu a mea se i ku ia o au i mea ngai ki fa lave a au solo ai ki nga inga ko ia no ka ingo ai val au ko ia o le fongo ma ua ma fongo ora me nga no ke fa ia ko ai mi sera wa i ko e me runga i so ia ko ke fai fongo ngu fa penga o fongo i le ai wa fai ngu wa ri ko fongo o vai tau ni le tulanga po le ia ia wa po le o le lo to file lo tu o kamado si ai vai le lo tu ma fa pena ka lo fai de kalesia ia alo pere kalesia Kalo fai si kalesia. Poi de kalesia vale o fa ka wanga le. Ai wile ya mai ka ko fil loku ka ko we ka ko we vai ka ko fil loku ka fai ko fo mo fa pe ia o mai ka ko ka ko mo mor ka paka inga ko we le ko ka ngo ko al fo ya la fai me le loku. Ia, malole o sai malole taua tai o te loa o leua e sa uni lele. Ia a wala wala u whainga mea lofa. Wha o popo i lunga o tātou mea lofa. O le nā ua iei. Ia wala u tamita wantu. O le whai ngole vai o sa dei e pa u iei leo sa mua. Aso mua nā o i fōi. O te sema au lele. Ia e pa u lei leo sa o te loa. O nawa e lava sa uni ia malawa tāpena fo le tātou o danga mo whainga mea lofa o le kirisi masi o le rito sanga lea songa fu o le vai aso asau e sa o lea talanga Tai vaenga nā pewa sui umai le tele o tātou whainga mea lofa na iai na o leo o mai lava so pia fia ma au amatai le vai aso le nei le tātou tolu afe le nā o whaina mo so seisi lava e whaatau le ia i se tāwale manatua ia ina fa pitoa tato lua fel fainga me alofa le na feta lala referral a wale tele lavo a ina se man o ina toa lo mai fa tauta vale ia o ia lo fa tau alta vale ia o lo to lua to lo ba ne fa ponga ia na fa tina ina mai ia o per mo te sa ia o lo to ia me tono le tono le a ina o le nala ile tato to lua feta la ua tapena ina aia mana tua foi ele mafai ona e abeina ni a tato promotion lua i le taimi e tasi. A vaenga la ia, wa te tongi ni au aita lapolo e mana o mia tongi ese, lo na winga, e lo o yeise tu whata singa, o na o lo wale mawhai and finance, o na whaile tu whata singa, lo na
ona totongi le ya o le tatou ai talafu ina ia mafai ona faamaliaina lo finagalo lona uiga e teleanga va ai le tatou tolu afe a fai foi e fai le tatou discount 5 afe ono afe pola discount o le tāvale lo iai e len fai foi ona e anga va a ngai le tatou tolu afe le ua tāua tatou tolu afe e se male promotions o le totongi o ai talafu ia malama le lei e ese tūlanga o le tūwhātasinga o ai tālafu lona winga o lo mawhaina totongi mai le finance. I le ila se mea e a whaina I fualau mea alofa o le tolu wafe tāla. A whai e le mawhaina tūwhātasinga e finance, a o lea e mana au mia lava le tongi o ai tālafu. Ia na yeire o le si vaenga whaapea o le atotongi o ai tālafu ai te lea ngā paa I le papitoa le mua e tolu wafe tāla. O le tātou trade in molo si la fia. Le fia I fuai tonu tātou vaenga nei vanga nā ai na wei a vele se discount tele ia a po whaongala u tāwale e wha ato ai le tawala u tāwale lou lava fina ngalo ia ona le anga vaa fuila ia lea o lau tupe ave o lau trade-in ai a whai o manino mea uma approve le tātou talsanga qualify o le tolu afe tāla o lau trade-in e tu sama le fulu afe te sulu afe lona winga e se fulu ono afe le tupe o le tino I tupe whaina tuatu lua ao maenga umana e ma whaina wha manino wha mamalama pe a tau no mai le tātou ofisa pe wala au mai foi awane ngalo ia te oe wa amata a tātou whainga mea alofa le Christmasi mea mua tolu afe tāla le nau o whaina I lalo o le iainga e le ainisi a tātou whainga mea alofa o a fiai pe o tātou ai tālapo tongi ese ia pe o tātou to discount o tāwale telo aina e o mai talsanga na o lava le tāwale fōulale o ai wale au le tupeanga ia o le discount o tāwale ai abe lato mea alofa na discount e tatau o na silafia malama ia ai lo tulanga po ile mana o ile mana o yo ia whawhena ola le tātou company ma le whaaloalo isi vaenga le tātou tautua tu mau pēr whai pōla wā o ngale sene mai se fōi le tūlanga o tātou tāwale fō tele tātou tāwale fō te whiwhiri mai ai tātou XUV 700 ia o le tātou Scorpio o whai tāwale fō pēn whawhonga iai o iai a tātou whapitoa nā tātou piki apu lava lātou ia Mahindra e wha awhi le tupelo o whaina pe a e whātawina. Ai le leilo walau mai le lua fitu o wha o lua fitu o le oval se lau chi mana na mea tasi, oval se lau whaono lua ono lua tasi, oval se lau whaono lua ono lua tasi le tātou telefoni walau fua. Ai ale alfa moe sa alfaiva ia le fionga ile le prestene, le fionga ia le malu, titi fa pia foi le fionga ile tātou superstene le fionga e mataia ia ma le mamalo le laulau le fionga whatama ia tole a foa tui maunga ia whapea le loa o le tātou maftanga ma alisi I le taito fitu o mapai atu le tausanga I le maiaso wa tuanai pa malon whaptai au umana malanga mai I Samoa le ngatai lea o au fo inei au kilani sa la atu langolangoina le whamoe ave elo leo whatauwa a whai mafonga tau moni o le tātou prestene mai se fo I le fonga o le tātou maftanga I le whionga I totoli ia tofilau a keneti ia le ngatai lea o uso mātutua ia la tau whawhaina le whionga ia tuala sila vai whale whapea fo I le whionga ia kalolo a tole a fo kalolo o mui a Kelly ma totele lavo I latou ia tulau misinisi o swafa o tama matua whamalo atu ia le sunga le coach ia pale ia male tatou au mo le 12 whamalo ma le whaptai I langolango Samoa ma le tūlanga mai mai se le tatou radio Samoa tulai mai awa foi wha launoina o le whamoemoi I le weekend tuana ia tuai whaptai tuai le sunga I le o ia tawai ia mai se foi le uso I le tina ia tia le foi le toi felo ia male tina ia tia pa lo lava foi le felo I le tautua atu no pei ona I pa moi I le weekend o le weekend nei lo pa moi al tato marisi mai Samoa pa tiroina le poles foile te mato siva a wale sai na teleni toi tani watu fo ia inga I Samoa marisi Samoa o lato siva le poles foile ia au le sto nai ni mai lau Macklin Olive pe ona matani ai ina se leni lava awa alo mawhanau lato Christmas parties me se foi il malanga lo tapena I Samoa
e mātou te wala o toi mai whalalo, tātou whata se polas whaile, o i lātou no fia tā pau, au mai se po i lātou maanga mātani rawa tātou Maclean Orleans, tātou langolango ina wha moe moe mai, ale nganga whalalo, whaptai tele lawa i lau talainga i le tātou au, le auni, e fo i as iumu, maalisi mai Pampango, maalisi mai Samoa, malo lawa whaiwa malo le whai maftanga whai nulelei, ai whaftai mo le amanoa te umanu, malo oile a vele manager of the year, malo lawa i lau sunga le le mai o au maori whata alo tato au, ai whaftai mo le amanoa whasoi fuia. Sorry for my Maria Fianga Lali, young Almana, Dangal Mana, Malito Tumana, Dangana, Jimana Wholesale Oros, and I know yet. I am what ye leso, and want to know if Amaka Kungifa because Christmas. I will fuck at you say all of his phone. Uani malule taua fia ina ua tua na ia tuolela taua ne souzi e te tiua na whao anei veliuliua ile solo tamaitai sama livali nei le laungatasi sa sala e manongyo na toula langa ani mana yale penga solo oh my tato ya Samoa masiona la fanu oh my tato ya Samoa masiona la fanu Patalo fatu fonga moa ia patalo fatu fo tapo inga le tunu ile nei fa poponga o taru tamo fo nei aso mola fa fonga mai tala to moa tama ta minister mo le national Nikki K wo mali le faso fa to sanga de soifo sa uni fita ni sila a wina tu va fa bito le vaso nei sa mo nga luenga ile va o ngoto sa mo ta longa fa plaino wala se titile mata inolan ta alo ile le kapi ale le rangi e fa fonga mai e palo teleno ni tala alo na sa o tama ta minister mo le party le national Nikki K wo mali le na le faso fa to sanga de soifo ile so e se temi umisa tawiai mai nga singa se o kanesa o sui fai pula le parlamento ni siro la tu to fai di o ia mala tu fai ngoa o stanga toa ai ri fa ma vai male parlamento mai la fei se lo i sriva sa ve mo sui te tai o le national i lalo te inga tot mula mai lo te le o stama tai hanga lo fa male malo se le loto o le tau sanga lo afe male lo fulu sa fa ma vai male parlamento e no fa for se no fa ma vai ia mula male tofi te tai o le national o le tau sanga lavalea sa tale noa i le porkalame le 9-2 nuna leito ni sila ila a fia le kane sa le susu. Whaalia le pāre mea Christopher Luxon o le sao kei a ni sila o tu uinai se whaai longa i le mwhena toi suia e ala i le ave ato toa o lona nganga i a ni sila. O le tamatai so ate ta le pātia le Greens Chloe Swarbrick e whaalia lona mafatia tele i le atala. O Swarbrick sa manu malo mai le tofi fai pule o kinani o ngāru tonu ino whaamawai ia kei mai whainga whaapurkike le roa whemale lus fulu le na forsa ia umia mor se fulu lua tausanga. O le teitai o le pātia le Labour Chris Hipkins a i tā wai o se tala i le mori o kei le so se matua i wha noa noanga. E au fia i tai mua mua o mori mori alatu wha mai senga mwha vaunga o ta mai tai pāre mia mua mori sila Helen Clark ma Dame Jacinta Ardern. O le whaalabura matonga salvation ami wala tu tau kino le amara iyo ila teo sa whaola tia mai sa wanga ma le whaatamala. E ro tonu o whaalabura matonga e taliai i le komisio su e le malo i sa wanga sa whaia i tau singa le malo mai ka le sia a le Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care. O le potifai o le su suenga tu wafe tu lau ta whaalau tele ne ia iu lai. E pena sa whailo ai le o tau singa le malo mai ka le sia mo le pui o tanga te whaingo fio na afia i le tunu e le whaitu se fulu ma se fulu tu sanga.
O le ni poti sa ma wai le fai so mo le lautelo nei sa wanga to singa ino fanga le malo mai kalesia. Ma le le se tali le malo. I fai lo ilo fa tinonga fa wa sa wanga sa faia ma le fa tala le. Wa na o Salvation Army le kalesia wa na o Salvation Army le ekalesia Anglikani ma le ekalesia Presbyterianista Port Southland wa o sia fa tinonga o le taimi fa te pula ai lomi ai tali le lipoting. O le suenga ai le o mai September lua ma sina taro na forsia le lipoti le parlemene. O isi e kalesia o lo fa'o per fa'o malo. Fa'alia Salvation Army sa latu to ilo ina se lauto suma le balu o fautuanga i le lipoti le komisi. Ma latu talia ina iai uma sa iai isto tanga ma le latu fa'ala apu tonga. O se tasione fautuanga o le taro sanga li te tai o kalesia fa'atu estimone i tawanga sa puma ia latu fa'ala apu tonga. Ma le whailau tu Sicilian Salvation Army Cherry Walker ta fato ese ai fai masuia fa'ala apu tonga Salvation Army le luafa maru futasi i le taimi o le sua spenga. O se kululu ma se vata so va o fo tu uni usile le vasto nei mo langa ia tu sa mo e so soniai i le va o fite le sa meni usila le o ngote sta mo le HM series manuanui o company ni usila mo ngalu ngala ve yo va e ngoto wa fa fa ngalu ngai na fite ni usila o ta pena nei mo le ve se ma fa ta ma ia swa o mai si vai ngai apa ina le si o mi ngol sami mai leva. O ia le fa mo se fulu suta siaso e malanga tua nei va ai fu le tulanga e le tau marsami. Pa le te fita ni sila. O le fa wa wina nga luenga se fa tulanga na pito maulunga ina ia mautino ai. Wa fa mali ina pule ngai sa mo i mana onga mo le sio mianga o sami mai si vai ngai mo mi ina. Ai pe tai. Wa fa le so i sino fita wa o mo nga luenga fa tino Commodore Andrew Brown. O le tau, ai patino le ele nei vai taino le tau sanga. O le a tele sona sao taua, ma vai ngai le tau puleina ele li mai, fa au na fa vatu i aile nei ngalo na tele. O le ngata le tei me fola o tua i Samoa, ai le taino le ngasi sengo le ave seo le swa u te milava e taunu wai. Pa li e fitani sile e toi titi lava o asta i tasel o lato fa a wawana mata i tui nai le vaa, ma le nofo anga o longo tuai. Ma ua wha fia le tulanga saunga le muolo iai, le vaa male swau, e vana wha iai Commodore Brown. O le whai unga le vai asa sa saini ai se whenga i ngāre malo fiti ma le malo Amerika, e le whailua i ngāre pāre meo fiti si le veni rampuka, ma le whailau tusi le pui o Amerika Lloyd Austin. O le maalianga mo le pui o sainia, a whaatupula ia atu ngalunga e winga le tosina mai o saina le Pasifika. O se tei mua le wase si mai Austin i le nei tulangi ma le moto fiti i le Pasifika. I le whailo inga ma le tustala sa forfolai rambuka ma le mata ata. E tātou ti te talo oma. O leo se whailo lea. O se tātou tilo ni tausanga ma tau tia. O ni tausanga o lumanai mai. E sa i whaalia. O le phone tanga o se talenoanga lea more file mo. Ma lea wala e vavaia, puia, ma whaalau tele ai lea file mo. A whaawa o le whaatele no le whaama maso vanga whaafita saina. O tali foi tau iei Amerika. I le whaalau tele mai ona vanga whaafita li tulangi le Pasifika. E pe ono toi wai mai ailana tō sina i motuma territory o leva ele toi amari eina. E la tō e whaia fuafanga whaat o tō e whare pai. Ai wale na moto melen sia e pe o fiti. O iai fo ia tunu Micronesia, le o wha malo si ai, vaenga whaafita Amerika. Ai o tai o le Pasifika pe o rampuka, wa la tō loina foi, o lea pui o le file mu le Pasifika, e whaingo fio na tāu tala iai, nai loro whaatinonga. E 5 miliona tala Amerika se sosani mai a Amerika mo fiti e sosani ai, e le whaafo wina i ona vaenga whaamiliteri. Ma se whenga inga fō sa inia ia tiri wha malo si ai so tanga o ngā luenga wha malo. O le a whaafeingo fia i mo Amerika, o na fsosani a fiti, i teimi o ngā luenga whaana nati, i le vave o na whaalili o mai o vaenga e pe o swau, ma sapalai o vaenga o soifua, malo loina. Ta matua i whaafitei a le pāre mi o fiti, a le a forfolanga a Amerika, le whaari ai, o fsosani mo le puipuinga, o leva o na tau, o na whaia. Ka ko makai kuia. E te alonga o le tamatalo Luciano Black wala si titu o whapalina le pale ali o le tamatalo anu wa o le tausanga o le kapia le lolangi le sauhinga sa whaia Monaco i le taia o nafi. O se titi sa mata ina tela na ta alo mo le o Black le tausanga nei. E ulava le uti o na mana mlama i talonga whaava malo
mai le ta alo foi le ta mo sanga supala kapi ai fatu a maona na ua ta longa mo le Chiefs i le tau sanga nei mai ia u mawina ile avano ina o filifilia na ula kapi fa va malo ma ta alo i ta longa foi tau le fulu o stiti o le alo kapteni mo mo manu sa mo le malu se mo stiti sa ta alo le ua ta longa mo le o bless ta longa mo fiti ai ulai mai longa ona ta ina i tanga tele mata ina tele lon ta longa ma Africa sote sa mo filifilia ta alo Cape Town ya se tema ile asa sa to ile lusulon teu sanga sa amta mai ina sa fainga ta tele le pulenga o black on tolopu o fa wa ona mo ta alo ista alo fa taulia mun mai e na o yesi ta mo o black sa ta alo mo pesa mo ta alo ta alo uma fa taulia lima il malanga ta amilo ya pani ma Europa le sa fa mai il fa ngol maestro mano malo estiti ma isitama sa filia mo tau fa ina le tawin e yele winga engelani ya Emmanuel Pei wa Bosel, the numerous fulu of Africa Sauti ya Center Feinberg Gomen Zulu, Manitamata Alo Tono Lena Tua Ailani Jamie Osborne. Malo Tawini. I always yellow Samoa the Wallabies Australia, Joseph Augusta Swali, if I own furniture Alo Talong, Island in Fight Ungolevesane. Swali Safa Marcio, and Avi Puffum and Malaya for Momotalong of Scotilani, live of the hour, and I feel it, Murray Field. Besa fa ina Australia lus ful fitu tolu sa afia te puli moreta o le televo o ia peste po malo si le kapteni Scotilani sione tu plotu e ulama sa folo ia tu plotu le po o swali po ringa mai sa tele se afianga ma vo via va via tong stinga ali ave fa fo mana balai sa ia ma ango le manu sa wa ia tungalunga ono se tulang sa ave fa fo wangi nei wona o se maingi ai ele o ngonga tele mata wai ole ave fafo swali wona o se faite tenga ai sali puti ai le vai o swali il malaiva alele Edinburgh sa uni le Wallabies e fele le Dublin e sa uni ai morita longa mailani le puti ai ele vai se aso lo da liba ai posisima to ele se foring a tinga o lima tal no iso no sta alo fa tali e tova ese a fali er fa ya on fa lulu Joe Smith o le limo swali sa ngase ai o iairo la to fa moe ele ole ang telen ai ole va alu fa fo mari talong al fa ngal vai aso ta le pisoso ni ile uma sa ia ile talong ai o ta penal fa ya ngalo Black Scott Robertson alo iona ia ta pa alo iona ta pa ina de fon fa tonu la pini sila e fa tanga ta alo ia tunu fa fo fi flia mo le All Blacks se la sanga e fa ona mo fa ia au fa va malo le tunu ona so atu le our Springboks o numero tasi le rolangi mar champino re por rolangi ai ona ia ta pena monifisi fa ta o le a lafte yai e tu sem fa mo ngor skulu ta longa fa fa ina lalo lan te ingos pa ya on fa rulu o le ata pa ina le fon fa ton o le ka pini sila mar pulenga ini kali i se fa mo ngai le o le o se tasi ofisilio la ia pe fa pe le o Blacks ona pasia ya alani mar Springboks mo le toi fa o le tulanga mo le rolangi fa tulanga no o le kapi o Robertson o lo fa con kalati le ka pini sila se ia o le tamar sangori por rangi ruaf marer fetu o ia lo ina la vale tau na ba ili no ia o le toi mano re fa va sta semana ma Australia le play slow cup mar fa to ilo ino ala ni Dublin lu ile vai as lu va sto wine o fina wino se tau la inga le lalo de inga ar kapteni Scott Barrett mar fa ia o Robertson beta o le fai ungo le tau sanga fefeu wala tau tino ina o le lari poti u faftenga ina elelei na ilore matua elelei o se tasio ingo o manino le angia ni talonoanga ma le fon fatonu o Stephen Perfetta o Perfetta mfana te alu of numero se fulu ma le of numero se ma le lima i lalo te inga Robertson e na le fa alua no filfilia ai sta filfilia ma le no fora o fa leo i talonga ma engelani i New Zealand nei ma le talonga sa mo filfilia i ma Japani o rena winga a fai e fatanga le ka pia ni sila e tamata alu i tunu fafo na toi filfilia le All Blacks o rena winga o Richie Maunga le e fai batele ia Robertson o le a mo tele no iai ma Damon Mackenzie ma Bowden Barrett le e fai malavea o ave iai fa mo Robertson ma o le ingoa Perfetta o le a fa wau o no pea i le ea ia ma le fai a onga ven kota i le whenga i lan whenga inga fau i le mai ai ona i te ia le au le kapia le blues i la tūrua i mana malo le champino le tamar sanga le supra kapi pasika i le tono le lusa ma te tau sanga le tau sanga umawai o to e whao popo nei lana whenga inga e whai a onga ai ma le au a le blues i o talanal ne yaso ma o te uma le whea tai manui ala so Baby, lomani!
Say hey ho!
Se whangamali nā le sunga ia kini a ii le rivaingo la wauli o le pese wa whaingoina tali o manaonga is not my manaonga is your manaonga. Ja, sfulu bala iwa me duto te ne lein July tasi mo le tulanga fa tai le sunga ia se yuli mo tanto tala e pe ona sa e fa fofonga tu ia ia fina e misia ia ona ole na fo i tau ili fa mo tu le vai mo le muli o le laula ia ele afai na ole am fiona to e awidantu i lein tu la e lua i le awo le dei e ma tu ave ona te mai bo mai lunga o le YouTube ia po le Facebook fo onga e me finga e kangoi rewind yo o ke mga kua ile mo le meo le kaseki fo ile le po le tape ia sola ia afia rewind fo ile le ke mga e fa sawa kula rewind ile anu ale fo ale la au pesi ka mga nga ko fo ia le penkale kongu vililo ia nga vidia i kuaru wa e ile ke mi wa ku e ko shamle le amkanga ia e riki mi foi le video ya e vai kunga ngalo wa makango ngo mele le me pese tape foi le fa fonga sa we le o pese wa mok ia se tanto fa utala il sa o teknologia le wa il de vita ia wa o le man to vai ta le tu wa i samo ia le man to ba wan to i mena kaseti ia mantuana e kaseti foi e mafaiunga e lua pu le pito ilana kaseti i la tau te ilo le winga o pūna i lua au tawhawhi e po tuli manu o kaseti. O le kamanga, a whape o laua pū mai tuelua. O longo winga, e le mawhinga koe pu ea ia si me i lunga o kaseti na. Hoi, ia pāfo ia e kamiki whai popo le mea arua kwarfas pepa anu e kong ngā, pe ia la ia le o kaseki fau a fo i le se me o ieilu. O le mea la e maali e ia sola. E le teimi fo e tatele i o lunga o le leitio. Ka ke fa longa fu ile le tanga te yevala au le tio se ka ma ya le pese fu ile le pese fu ile le Elton John yo ya manga kuala o lai o manga vili le kio ala wa i marka ka fu ile le wa ku i oi nga umanga ka la ka le fa sala o milo mo record o le mela se wa fika au pese ngai lunga o le kio ya so wai ele i uma ko le pese awa koe kaukala ku forka kare ki uker ke birka e mana tuala o le manga orka kare pese ko ane me manga o ai anwa ke i alfa ma yo le tatu taimi lunga le lua api po le tu ap mo le no yo o ki ko ingare ma ke kira wari ya sa fa ye sola ya au te misi ai ele te tua ya a se tasi fo yo to manu i le ngā ruenga nei o le whaasalala. Ia pat mamai. Ia o le sunga ia pat mamai. Ia vai antu ae pa ia i suafa. O le makua maka ukia soli. Ia ele ngaka i le maka ukia o le taleni o le tustala ma le fantu solo. Ia maka ukia fo ia i le olanga. Le olanga whaale. E mana malama le lia ia se usole ia pa o Filipo Pina T. Williams. Ia wa le lako wanga ia vai kap. Ia o le mea nā leo te no foni mo ma sorry. Fili ko kelo ka ko nga fo le ngā ruenga makuaranga. Nga on mai ia le pese fo record. Ia ko se ke ia la si pese fo ile le nai i uma le ringa po. Ia e koe kaukala mai lo marakale e fa ia nga ke ia la ia le wa fa i fo le kio ia ele se fa ko le kio ia le da vaita ia al wa ku se pese fo soli makaukia ia o le nei vaita soli nga pa wa la me fa o lo kango i lau kere fo ia po lau teple ku si ai lunga le ngor pesi soli e pe ia le e mo le makala luange i lunga o le pesi ia ele ngaka fo i lalinga e sawa i lunga ma upo le pesi inisi fo o pesi na i lunga le YouTube e se mai ia ka ko upo pepelo ia sa usu ia sola e pe ila o le pesi fo i le pesi le la usu ngi fo i le Christmas i ringi kausang le pesi le ma se ko fo ia ko yo pesi fo le fo Pony Feliz Navidad. Mga kuai ka mai ki ora ngā pasi kuai luma le kuris. Ia, ae rua kura kuris. O la wa makanga.
A kau fui le ia mōri o la au kirisimasi sa mo. Ia o la la ka mai ale pese kongo le fali. Ia wa le mea le ka ko fui ia Sofia fia. I ko se manga e ka mai le pese i le la au pese kongo la ko fali. Ai fa longo mai le vaenga la yuka le mamanga. A ole au wala kele le o so i luma i la ko fali. E kusela fa longo i kanga kai feo i ka avat. Fa longo mai ma inga la i le si korengu. Ia ko fa longo mai ma le vaenga la yuka le mamanga. Eo. Ia nga pasi fua le kōri si so le ai pe pese lo mana ulai kia sawa misi Feliz Navidad ele i leva nga pasi ko le kōri ai sau marka vane leo pe pese lo mana ulai pe uma ka mi kio ngo o so ya pinat ya fa mele pese ka mai police ta porque yo wa fa ko la au kirisimas.
lo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino I nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou atunuu le nei foi tai au te whawhiloa I atu I te oil tatou porkalame le nei o le a reto le ola mo oi le aso le nei. O le tusi e whata oto sfulima a le whai upu le sfulima a la talata lava le whai unga I eisi fuai tau whapea a o le loto fia o le tausaminga lea e lea unoa lea. A le upu mo oi le aso le nei whapea o laua mio e whausia ai si o manga e te iai. E tā ua tele le melea o laua mio. Te iloe mkua mo mia tangata lea mio fia. Whapirtania o le attitude. O le attitude po lea mionga e whia ngai ai oe matangata. Po lea le pau ma le wha u ni tangata I se mea I ai tangata. Ai whe maili tala pe o se pokopokonga e fia se pe se lau tangata o iai ai wha u matangata pa u matangata. Ai o atu I ni tangata se to lima mata fia good attitude for linga fia mata fia fai mai tala fa pertania e mafai e tangata to lima ona influence ai le potopotonga lea e se lau tangata iai e pipisi mai malosi tele le melea o le mata fia malea mio fia e yela tala tu spa yelen fai tawina nei fai mai tala tu spa o le tangata loto fia o le tausaminga e lea unoa lea. Ua whaatusa le mea whelo le tangata mana I lana attitude. Loto fia, mata fia. Ua whaatusa whai mai. Ua whaatusa ina I se ainga whapertania o le feast. Continual feast. O se ainga e whai pea. Ia ai nei meo ainga po pāti. Ua alu meo pākio. Pākio whapoiponga. Pāti mea whai o fia. Ai askolimi ai talatala noa tata mai le musika o ala ngona o meo party fapen
o langona party o langona fia fai pea ki fa pea mai mau pea nga fa pea ya le o langa awangi koe uma paki fa pe nala tala tu spa ia fe mai o tangata fa pe nala na attitude fe mai fa tu saina i se party fai pea ke manga o fai pea o vesili aisia awa fo o langona me nga paki mana ia langona lelei langona fia ke manga mana ia tele nei langona mai mau pe anga fa pea i te mi uma so fa pe nala langona e tupu pe afai e te mafuta masetangata e mana ia lana attitude e mana ia o na winga na te au maia se sense lelei i te tonu o se potopotonga ai fa fela pe a e mafuta i tama fo ia e le anga lana attitude fe mai tala i stanga e stinky lang attitude se tulo ai mafuka lai tangata fa pena e le aini langona le le o mai ia te oi ai wala ngona o mai te oi na o langona fia ula vale langona o mai ia te oi ma o langona fia misa pe ai laku se me ma tangata fa tangata pa la to pula le ai se pisa le ai se fia ke fa longo ia o le ai foi ma so fia fa pe o ma pipisi le attitude le e fa pena foi ona pipisi le mele o le attitude le anga so ve mai la e fa punga fa pertani fa pe our attitudes color our whole personality fe mai o kako winga va aia e fa e ta winga mai ia le ko inga tangata mongia e ai oi ai kere i mafuta si tangata matau talama ai kasi alwa e tu tangata lau attitude i loa tangata le tu ai ngata e ai oi so al fesili la mo o le nei tai au o a mai la wa mio ia i le mea le ngai ke ai o a mai la attitude i lau fale fai ngaruenga o fai o e me fa mangianga le fale fai ngaruenga po le ainga po le kalesia a e laku se mea fa ngongoa o fai o e me fa manuyang pe ua fai o e me mea ua leanga mai potpotonga i ke ai ia le tua ia fa ngao matu o langa e pe o le upu le nei tai au matu attitude e pei o le ainga fia fai ma fa manuianga i so se mea mātou te iai fa manuia lo te no ono lo swafa Yesu amen Wai lela lolani o se mawaina e sili le tau i penina se avami o le lei o fai lea mo sei fai mapale le ulu le no fai lea mo la ei Masani, wai no e lela lolani o se mawaina e sili le tau i penina se avami o le lei e fai lea mo sei fai mapale le ulu le lo fai le maula ei mai banga le kongisa fa afiti le se alo fa tu atu e fai so ainga fatali le lo faule tua
Ai wasili se tasilo ita na le falumaina Kele urua ia lofa Na e toto i lo wola Ai ni tu pesi mani uai o le vai o sina Tune upu matala Lau ideala Ai wasili se tasilo ita Nau le falumaina Ufele ulua ia lofa Na e toto i lo wola E ai ni tupe sili mani uai o le vai o sina Mai banga le kongisa Ta afiti le ai se alofa Tu atu Ia fai slow ainga Ai no love for ma ua fatali le lo faule tua Fia ia o le vinga le tu. Ja, mai le fitu fo o fi pese o fa ngoina fitu fo ma le pese o fa ngoina va mi o le le. Tolu man tu ile polo kala meda o le ya fo ari to le la mo. O ma e mai tanto o mai le ya o le la so lo e se le ta wa. O le upu e fa una matusi. Ai ese lona tawa e siliantu lea. Nei lo ni fai longa tike ripe o ni fai longa PhD po o lea lawale tu ainga fai longa o loo e pisi e sa ili o langa nei. Ai siale me ue whera ngā kalari whongamu. A wafo o le mena sa ili e pisi ni si po o pūlenga e le afo e mo o mia tangata e le ngata ia iai le fai longa. A ia pito sili atu ona au le lei lana a mio. Ia le lei, ia lona vama, isi tangata whai ngā luenga. A ia pito sili antuai ona le lei lona vā I fafo. Ia ma tangata o lo ufa ngā hina lea tautua, ma lea au nanga. Eo, o le tantu tala noa I leo la wha ale tino. Ai, o le whina ngalo fui dao le tantu te paulunga. Ia avea oe, masi tangata. E mawai le fia ma le fi le mu. Ai awale avea o e matangata. E kian wisa veu le fi le mu. O lea ainga, ma lea ainga, o lea whaala potonga, o lea mafutanga, o lea e kale sia. Io. Io le mea kongwanga le vai mai nei. Ai le o le tūlanga foile. Ia po le ale ko inga whailonga ngai ia oe. E le mawhio na o se taunu unga lele. Pe afa apea, e o ki la wamiu. Sa o ele pese foi le, la wamiu pulea, pe ngalo fa ape fea. Ele ai se tupe. O leo to es fulu ma leono, ma la fa mediu teo na tale o le itula. E lua ia ta fulu luan to e muda tulo ta tu tala. E pe ona sa ni el sunga ya se yuli umala leifi. All I hear is Radio Samoa. Radio Samoa, Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. O lewa tonu mai ni sire o tātou whaasilsilanga ia wala vale longu pui li o lo tau pa ia ma lo o tau mamalo. Eo ai ole a miofo. E au lele iatu. Nai lo lau vari ngā pasi ngā e whai. Eo ia pole au lele o lau ka avare ngā ye. E pasi aku lau ka avare po o lau sa.
a whaapea le fia tanga tai la wāmbiu. Ia e mai mau a kora ngā shine e lunga o lau ka awale. Ia koe i voi. Ioi, ia o nisi reo tātou whaasilisilanga. Ia mōla sila fia e lau tō pa ia ma no o tō mamalu. Ia awa ia fuafuanga ole nei fo i viaso. E pe ora masiria i mua mai lava i lunga le sa ole Team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, madatua le tātou Zumba a le Team No Excuse, ia sa tōwhia pe ora masiria i le OMAC po le Otara Music Arts Centre. I le tōlanga whaatau i Otara i le afo le ono i le fiafi. E le isa tongi o le nei Zumba, suma i tātou fia, ma whamalo stino whaatasi a wālo soifua mālo lo ina. E maua le tātou Team No Excuse, i le ono pa se lau Alexander Crescent, i le pito o lea o Otara. Ja, le o le so, lo winga o le so alua i Savali Valley. Savali Valley masu e sauhani. Ia ona e alua i lea so antai au e te tamoe. Ewe, ka moe angia i ngā i lumo le pusa i sa ngā i le pusa med. Ia ona e alua i lole le stofi nai, le tauranga whaatau i ota. Ia ngofo i lano la au ngai ngā. Ia mga, su e i po whela angia ngā i ele sa vidi le ngā asu. Ia mga waku mausi e vankolengi. Ia vai malo tight. Ia vai uma vai nganga awa korengi ngai lea fiafi. O le tusi o le vau fili anto ai ma le tusi o le songa. Awore ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau fili. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa. O la ngā upu, o le matafa i o le matangi le whainga o whaalewalawe pe i o whai puiponga, ma liu o le o siusinga o ainga. Fe sila whainga o Paulo o si i whaaloalo, whaalanginga o Ekalesia e ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitu se fulu tala le tau. E na lo visa vo le Radio Samoa i le tolu o No Hobel Avenue i Manukau e maua tuai ia saulo minga. Mō nisi whaamtalanga ia walau mai le tātou ofisa i Taimi Masani. O le ale me tau o le Taimi Masani i e tele lawa ina tatala ia le tātou tautua. Ia mai le valu i le tai au ia po le afa o le valu. I le tai au se ia ulia ia le afa o le wha i le afiafi. A e le o le ka o le ongo ia e vala au mai ia e whaapea mai. Whaamore molea o ngai maua ka kokusi. Ia o le maua ka kokusi. A ua ka pungi le wharakusi. Ia alonga winga ke su mai. Ia ua makua ka pungi ia le whale o siovo i lele ia tātou tusi. Ai ele le ilo wanga i mai. Ia il taimi whainga. Wenga morisi whaamtalanga. Wala wele tātou ofisa i le numera Masani lua no lua tasi lima i watolu. Ia peanga i sao i lunga lo penga te wha i langi o le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whai mai iai sau oka whaafitai. O le isia tātou whaalinga o le whaalinga mai le tūmalo o si umu. O te le tau seu ta whili ina le naa. Whaingata pa ia masao Samoa i Aotearo nei. Ta nane pa ia silisili o le tua i so se fanta. Tulauna Samoa le aturu pele. Mo le sila fia seu tātou i tūmalo. Ua mai ata alonga na malanga mai le tātou au. Le lau muso oi mai si umu. O le tau. Ia o le alavana tau ia mausa ipu. E ui ina mafolafola. Ai ua lava lea mo le tāpua inga Samoa. Ma tātou i ni usila nei. Whaamalo le tālo whaatau sala ua e si lava le mauta i lunga lo tātou i tūmalo. O le vala awa tuai le nganga maua lalo lava. O le awhaia le tātou po tau mawai. Ia ma le tātou au o na malanga i lea so tolu o le masina fau le masina lea o te sema. E tālo sangantu o le a lava se fua i te tau auina e ta lia ma le nganga whaafitai. O lava ma so se mea e tāla whea ngai ia mō nei tama ia ma le ofisa. Suma i le hall a le Otahuhu Club e le fiafiulos aso forele nei aso lus fuluiva o le nei masino novema mai le tūlai ono i le fiafi i nai le Oats Club i le Valu Awa Street i Otahuhu. E walau tfo i a inga o wō mai a lolofo i le nei noo i a tātou tō ese anu u poto poto. Morisi whaamtalanga whaapso ta iane le whatalenga ia tuu talae tulapo
I le olu fitu lua ono iwa fitu fa lua ono. Olu fitu lua ono iwa fitu fa lua ono. Ma le fa lo alu te le lava o lo sainia ia le tanto fa linga le dei e to fai ono tupuola lafi tu la. Male tātou whaasila silanga muli mo le mawhutanga le whioanga o vaiala i le vai maunga. Mo ala matama whanau o vaiala i le vai maunga e whaamata tuantula tātou whono e po le tātou mawhutanga i le astona i nei le aso tolu se fulu o le rimasino Novemba i le afole iwa i le taiao e le mauta o maunga langa fuaina Jensen i le tuantusi o le tasi o iwa Hillcrest Road e papa toi toi. Manatua mai lau la fonga faa mole mole. Morisi faa matalanga, ya faa sota ifo tanto numera nei, o lo sai ni ele faa sisilanga ta ula da, mula fianga o vayala i le vaimanga, e ulu fi ngota avianta mole lau lau. Vala wane tanto numera ia morisi faa matalanga o le olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima. Olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima, pole olu atasi tolu lima fitu ono tasi. Olu atasi tolu lima fitu ono tasi. Pole olu atasi o valu lima o tolu fa o ono. Olu atasi o valu lima o tolu fa o ono fa afetai. O ni sinau tātou whaasilanga le utam bai le official Radio Samoa le di fo i vaenga le awali a wala vale longo pui li i o lo o tau pa ia ma lo o tau ma malu. Malo atu ia Marietta lo sina anti semi tu ia tua wha pēr foi ia si toia ina oi kālo vai Amelia wha moana ma futo bai nai lau mua i Wellington i pōri rua o Laipa Sefo Sam Tufunga e Sarah o le ma futo bai nai le whia artwork malo ia tole on sai malo foi le fa malo losi a murigalo tanto tala i vai whanua na o le awa peona a widantu pe a tali tu lai lua i le awa uli nei ia wha awa wan tātou ngā luenga ioi a whai nao le nofo lau ngā luenga nofo pia oi a whai o lau ngā luenga o le tali telefoni ioi tali ma le au le lei lau telefoni tali ma le smile lau telefoni ia vai voi e sa o le kala ka mai nga ma ko kanango o ke fisidi a kuye tole o lan me ko kuai me ka ko fa mo le fa a va ma kala la uri ya a fa malulu ku se ba le yo le malulu zavi a va me ngi ka a fa malulu ku se e o le mele ya o le fo kwa u manga ka ia ku wa o computer Yoi. Apa wa yo computer ka I mai kongo fare engineer sa walu I pa o ka ba. Yoi, fa solo mai ile ngai. Sweetest song that I can sing. Sweetest song that I can sing. Sweetest song that I can sing. Oh baby.
se me te fai te le foi fa due mai pure oi se me fai tali maya mo ita tali maya mo ita telefa amamuluina oi mai onima telefa amamuluina oi mai onima Yang malaloto pa ben New Zealand moe mana tunantu da wujoi familu tona tale o lei tula e lua tale lua o da tu tala e vem fanua ma ya se uli wala wale longa puya li o lo uto pa ye malo o to mamalu ma le tala le uto fita o tuai I femai umamanta ea ona sauni uni ea tanto fale fo ye mawai ia vai ona fo ye po a le ava malosi ai longa e manutua le tula fono le wasuia o le vapele ona fa mamaluina mai le asoiva o le basina fo le basina o te sema o le ana so le pa o le asoiva o le pa utonu lava ile asonga fua lona lua e le o le vai aso fo ia ona tuatu mai le asoiva o le basina o te sema o le a fa apele ona taufia ai le toi fa tawina atu o se ava malosi mai so o se au nanga e fa tawina ile ava malosi mai le ta o le iva I le po yo ia le nga longo wing e le ala ia ilo mo le tulanga foile yo le a va vianga ngau lu mo ka ko ngofuanga ia ai banga ia foile ia ma le kinga hinga o si au fa ka woloa ia ma le fio ai solo ka ko ile kai me le po ia le o e ngofo le fa le maka le TV ma lo mir violin lo maku por ko mai le so iva o le masina fo asonga fu lo na lua o te sema tale iva ka pungi le fa le sio
Patalfatu fonga mua ia patalfatu fo tapo inga le tunu ile nei fa poponga taru tala mo fo nei yaso mo la fa fonga mai tala to mua to ma ta minister mo le national Nikki K wo mali le faso fa to sanga de soi fo sa uni fita ni sila a wina to va fa bito le vaso nei sa mo nga luenga ile va o ngoto sa mo ta longa fa plaino wala se tutile mata inolan ta alo ile le kapi ale le rangi e fa fonga bai e palo teleno ni tala alo na sa o le tamanta minister mo le party le national Nikki K wo mali le na le faso fa to sanga de soi fo le so ise te mi umi sa tawili ai mai nga singa se o kanesa o sui fai pula le parmeno ni silo la tu to fai di o ia mala tu fai ngoa o stanga toa ai ri fa ma vai ma le parmene mai le afi silo i sriva sa ve mo sui te tai o le national i lalo te inga tot mula mai lo te le o stama tai hanga lo fa ma le malo se le loto o le tau sanga lo afi ma le lo fulu sa fa ma vai ma le parmene e no fa fo se no fa ma vai ia mula ma le tofi te tai o le national o le tau sanga lava lea sa tale noa i le porkalame le 9-2 nuna leito ni sila ila a fia le kane sa le susu. Whaalia le pare mea Christopher Luxon o le sao kei ani sila o tu uinai se whaai longa i le mwhena toi suia e ala i le ave ato toa o lona nganga i ani sila. O le tamatai so ate tai o le patia le Greens Chloe Swarbrick e whaalia lona mafatia tele i le atala. O Swarbrick sa manu malo mai tofi fai pule o kinani o ngāre tonu i no wha mawai i a kei mai whainga wha porkite le roa whemale lus fulu le no forsa i a umia mor se fulu lua tausanga o le taitai o le pātia le Labour Chris Hipkins a i ta wai o se tala i le mori o kei le so se matua i wha noa noanga e au fia i ta i mua mua o mori mori a latu wha mai senga mwha vaunga o ta tai pāre mia mua mori sila Helen Clark ma Dame Jacinta Ardern. O le whaalabura tonga Salvation Army wala tu tau kino le amara io i la tau sa whaola tia mai sa wanga ma le whaatamala. E ro tonu o whaalabura tonga e tali ai i le komisio e su e le malo i sa wanga sa whaia i tau singa le malo mai ka le sia a le Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care. O le poti whai o le su e ngā tu wafei tu lau sa whaalau tele ne ia iu lai. E pena sa whai lo ai le o tau singa le malo mai ka le sia mo le pui o tanga te whaingo fio na a fia i le tunu e le whaitu se fulu ma se fulu tau sanga. O le ni poti sa ma wai le whai so ma le lau telo nei sa wanga tau singa ino whanga le malo mai ka le sia. Ma le au se tali le malo i whai lo ilo wha tinonga wha awawo sa wanga sa whaia ma le whatala le. Wa na o Salvation Army le ka le sia, wa na o Salvation Army le e ka le sia engele kani ma le e ka le sia Perianis the Port Southland wa au sia fa tinonga o le taimi fa te pula ai lomi ai tali le lipoti o le suenga ai le o mai setema lua ma sina taro na forsia le lipoti le parmene o isi e ka le sia o lo fa o per fa o malo fa le Salvation Army sa la tu to ilo ino se la tu suma le balu fa tuanga i le lipoti le komisi ma la tu talia ina ia uma sa ia i sto tanga ma le la tu fa la po tonga. O se tasi o nei fautuanga o le tau sanga li te tai o kale si e fatu este mo nei tauanga sa puma i alatu whaalabu tonga. Ma le whailau tu Sicilian Salvation Army Cherry Walker ta fatu este ai e whai masuyo le whaalabu tonga Salvation Army le luafa marufu tasi i le taimi o le sua spenga. O se kululu ma se vata so vau o fua e tu uani usile le vasu nei mo le anga i atu sa mo e vsosio niai i le vaa o le fita le samia ni usila le ola ongote sta mo le HM series manua nui o kampani ni usila mo ngalu nga la vea i o vaa e ngongoto ua whawhai ngalu nga ina fita ni usila o ta pena nei mo le avesea ma whata ma ia swau o maisi vai ngai a whai naile si o mianga le sami ma i le vaa o iei le wha mo se fulu suta siaso e maranga tuai nei vaa a e fua le tūlanga i le tau ma le sami. Paalia te fita ni sila o le afa awa wina ngā luenga i te whaatulanga na pito maulunga ina ia mautino ai wa whaamalia ina pūlenga i sa moi mana onga mo le sio mianga o le sami ma isi vaenga i mo miaina ai petai wa whaalia so isi ni o fita ao mo ngā luenga whaatino Commodore Andrew Brown o le tau ai patino le ele nei vai tainga le teu sanga o le a tele so na sauta ua ma vaenga i le tau puleina i le mai wha au na wha vatu i aile nei ngā luenga tele o le ngata le teime fola o tua i Samoa a le teime o le ngasi senga o le ave seo le sua o le teime lava e taunu wai
Ali e fitari sile toi titi lava o sta tasel o la tu fa wa ma te tu ina le va ma le no fa ngolo ngo twai ma wo fa fina le tulanga saulinge a saunga le muolo yai le va mal swau e ben fa ia Commodore Brown o le fai ungo le vai asa sa sai nei se penga inga malo fiti ma le malo America e le pelo inga pa mi o fiti si veni rampuka ma le fai lo tu se pui pui ngo America Lloyd Austin o le mali nga mo pui pui ngo sai nia a fa tu pula ia tu ngalunga e winga le tosina mai o sai na le Pasifika o se te mo more wa se si mai Austin le nei tulangi ma le moto fiti i le Pasifika i le pelo inga ma le tu stala sa for rampuka ma le mata ata e tātou te talo oma. O leo se wha ilo lea, o se tātou tilo ni tau sanga ma tau tia, o ni tau sanga o lumanai mai. E sa i whaalia, o le phone tanga o se tale noanga lea more file muu, ma lea wala e vavaia, puia, ma whaalau tele ai lea file muu. A whaaua o le whaatele no le wha ma maso vanga whaatita saina, o tali foi tau i Amerika, i le whaalau tele mai ona vanga whaatita li tulangi le Pasifika, e pe ona toi wai mai ai lana tō sina i motu ma territory o leva ele toi amariina e la tō e whaia fuanga what o tō ere whare pai ai wale na motu me le sia e pe o piti o iai fo i atu no Micronesia le o wha malo si ai vaenga whafita Amerika ai o tai o le Pasifika pe rampuka wa la tō loina foi o le pui pui ngore file mu le Pasifika e whaingo fiona tāu tala iai na i loro whatinonga e 5 miliona tala Amerika se sosani mai a Amerika mo pite sosani ai ele fa fo wina i ona vanga fa military ma se fenga inga fo o sai nia ati fa malo si ai so tanga nga lu fa va malo o le afa fa ingo fi ai mo Amerika ona sosani a fiti i taimo nga lu nga fa na nati le va ona fa ali u mai o vanga pe o swau ma sa palai o vanga so fua malo luina ma tu ai fa fitai le par mi o fiti le forflanga Amerika de fa ai o so sani mo le puipuinga o live on it tau on fire ka ko makai kuia e ta longa o le tamata alo Luciano o Black wala si titu o whapalina le pale ali o le tamata alo anu rua o le tau sanga o le kapia le lolangi le sauninga sa whaia Monaco i le taia o nafi o se titi sa mata ina tela na ta alo mo le o Black le tau sanga nei e ulava le uti o na malamala mai ta alo whava malo mai le ta alo foi le ta mo sanga supala kapi ai fato a maona na rua ta longa mo le Chiefs i le tau sanga nei mai ia u mawina ile ava no ina o filifilia na o kapi fa va malo ma ta alo ta longa foi tau es hulu o stiti o le alo kapteni mo mo manu sa mo le malu se mo stiti sa ta alo no rua ta longa mo le o bless ta longa mo fiti ai live mai longa ona ta ina i tanga tele mata ina tele on ta longa ma Africa sote sa mo filifilia ta alo Cape Town ya se tema ele asa sa to ele lusulon teu sanga sa amta mai ina sa fainga ta tele le pulenga o Black Zone tolopu o fa wa wa ona mo ta alo ista alo fai taulia muli mai e na o yesi ta mo o Black sa ta alo mo pesa mo ta alo ta alo uma fai taulia lima il malanga ta amilo ya pani ma Europa le sa fa mai il fa ngol maestro sa mano malo estiki ma isi tama sa filia mo tau fa ina le tawin e yele winga engelani ya Emmanuel Pei wa Bosel, le numero se fulu a Afrika Sauti ya Center Feinberg Gomen Zulu, ma le tamata alo lo ngaru tono le leina tua a Elani Jamie Osborne. Malo tawimi. Ai ole si alo sa mo le Wallabies Australia Joseph Augusta Swali e fa ona mfana ta alo ta longa ma Elani fa ungola vesane. Swali sa fa malo si ona vi fa mo na malaida fa mo le ta longa ma Scotland le va veao ona na fi Murrayfield. Besa fa ina Australia lusul fitu tolu sa afiali te puli moreta o le televo o ia peste po malo si le kapteni Scotland ni sione tu piloto e ulama sa folo ia tu piloto le po o Swali e poringa mai sa tele se afianga ma vo via va via tong stinga ali ave fa fo mon balai sa ia ma ango le manu sa wa ia tungalunga ono se tulang sa ave fa fo wange nei wona o se maingi ai ele o ngonga tele mata wai ole ave fafo Swali wona o se faite tenga ai sari puti ai va yo Swali in Malai va lele Edinburgh sa uni le Wallabies e fele le Dublin e sa uni ai morita longa mailani le puti ai ele va se aso lo da liba ai posisima to ele se foringa tinga o lima tal no iso no sta alo fa tali e to va ese a fali e fa ya o fa lulu Joe Smith o le limo Swali sa ngase
ai o ia ro la to fa moe ele ole anga tele ai ole va alu fa fo mari talonga pa ngal vai aso ta le pisoso ni ile uma sa ia ile talong ai o ta pena fa ia ngalo Black Scott Robertson alo iona ia ta pa alo iona ta pa ina fon fa tonu le ka pini sila e fa tanga ta alo ia tunu fa fo fi flia mo le All Blacks se la sanga e fa ona mo fa ia au fa va malo le tunu ona so atu le our Springboks o le numero tasi le rolangi mar champino re por rolangi ai ona ia ta pena moni fesi fa ta o le a lafte ia e tu sem fa mo ngor skulu ta longa fa ina lalo lan te ingos pa ya on fa rulu o le ata pa ina le fon fa ton o le ka pini sila pa pulenga ini tali i se fa mo ngai le o le o se tasio facilio la ia pe fa pe le o Blacks ona pasia ya alani mo Springboks mo le toi fa o le tulanga mo le rolangi fa tulanga no o ka pi o Robertson o fa kon kalati le ka pini sila se ya o le tamar sangori por rolangi ro af mare fetu o ia lo ina la vale te tauna ba ili no ia o le toi manu re fa vasta tasi mane ma Australia le Bledisloe Cup ma le fa toi lo ino ala ni Dublin ile vai as lu vasta luai o fina wino se taula inga le lalo de inga ale captain Fo Scott Barrett ma le fa ya o Robertson beta o le fa un o le tau sanga fefeu wala tau tino ina o le lari poti u fa tenga ina elelei na ilo le mutua elelei o se tasio ingo o menino le angia ni talo noa ma le fon fa tonu o Steven Perfetta Perfetta mfana te alu of numero se fulu male of numero se male lima ilalo te inga Robertson e na le fa alu ona Filipia ai sa Filipia mane no fora o pale leo i talonga ma Engelani i New Zealand nei ma le talonga sa mo Filipia ma Japani o rena winga a fai ai fa tanga le ka pia ni sila i tamata alu i tunu fafo na to Filipia le All Blacks o rena winga o Richie Maunga le favor tele ya Robertson o le mo tele no yai ma Damon Mackenzie ma Bowden Barrett le fai malavea o ave ia pa mo Robertson ma o le ngo perfecta o la fa wa o no pe ile air ia mo fa ya o nga ven kota il fenga ilan fenga ngo fo ile mai ai ona ia te ile o lo ka pi le blues il la tu i manu malo champino le tamar sanga super ka pi pasika i tu no le lusma testo sanga le sanga o mai o to e fa o popo nei la na fenga nga e fa ya o ngai male au ale blues ia talanal ne yaso ma o te umar fa tai ma nu ia so Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
now the Pacific Love Band ma Small Man. Yeah, masaloa to titi Medium Man. Yeah, o na o tuai loa lea I le tūlanga fo I lele. Ua Big Man. Yeah, o le was full fit tu mala fa me tu te ai nei tu lai lua. Tas yo fa tu tuai e pe for tuina. Panga mali yo po fa valu tu sanga ua mavai. Mole tu langa fa tu le sunga ya se uli mala le fi mo ta tu tala e pe ore fa fonga ti ai le divai ngola woli la tu mo si on na fa o poponga e le temi masani la so anta au pe anta to wolia ya le tu lai tasi ile woli ole oti ya ole me le lo el tanga to le temi o maya ya o ngasinga se fo ai ai ngase e mafai ona tongofitia ia iai fo ngase e le ai se me mafai ona fai iai antonu e mafai nisi o teimi ona tau faa umi atu ia le soifu o le tanganta ia pe tau fia mo sina taimi ia le sosolo le ngase e pe ori le ngase o le kanisa pe taiane ia ele mafai ona iai se tanto ilo le timlene ia po le altu ai ngā kiua o loo maua mawanoa mo ilantu. Ele nganta foi ilea. Ele a foi. Ele isi mauti noa. A mea awa apente a fia le kanisa. E ye le teimi ele toi foi mai ai. Ia e ye foi le teimi. O lona sau whaalua. E malu si atu. Nei lo le teimi mua. E pei o na fiai. Wha maiselanga ngole tua I a inga wome masani. A se tasi sa avea masu ia fai pule e le ngata foi leo le tofinga minista. I te tonu o le malo New Zealand, le tinapo le tamaitai ia Nikki Kay, e pei ona ta ua mai ai le so, ia le amia I o ia elona matai, a ofenga iai manga senga se o le tino. E whaila utala ona o le laititi u tausanga o le soifua, o le nei tina, ia po le foi tamaitai sa avea mawhai pule, o le pā le mene o New Zealand. I le tūlanga e piori e le tala anga o lona o langa tautua, ia sa va pele ona vea I o ia masu ia fai pole o Auckland Central ia mai le tausanga e lua afe malavalu se ia ulia ia le tausanga le da e lua afe lua se fulu e tele ia tofinga minista sa va pele ona tofi ia le fo I tina po le antamitai pito iane le tausanga e lua afe se fulu maleono sa va pele ona fa amao ni ai ia le afi ai o ia le ngase leo le kane so le susu sa avea o ia masui tai o le panti a le National I lalo le tainga a le sunga ia tot mala le ana ia tu ua ia le ta'alonga leo le porokiki le tausanga lea e lua fe lua se fulu ia o le tulanga le dai pe o ni iai ia le faa ilo mai ia o le tulanga ua iai ia le fo ia tinapo le antamaitai ia ua fialo na soifua ma amia le tua ia ona o le faa mai o le kanisa o le nifa mai, au te loai to tele fo inisio tātou ainga o wō mai masani. Ua whano ai o lanto wola. Ia ona o le ai o se vai fo. Ai ei fo inisi, o leu te iloma o mauti newa. Sa a afia. Peitai, o lea ua mawhai ona avesea ia le tele o vaenga. Lea sa afia o lanto tino. Ile ngase o le kanesa manatua. Ele na o le tasile tu ai ngā kanesa. O ka se kele o tu ai ngā kānesa ese. Ia ai ele te. E tatu tele mai lo ai po o ta awhia le kānesa. Eo, se I vanga nā ala. Ia ua e aruan tu le fō mai e si aki aku se simea. Ai te iei ua whai mai ia le fō mai. E pei umanawa oe o lewa a. O lewa a matana tawa awhia lo soifua I le kānesa. O le tupao tinama tabi tai. Ia, o nawa tau si la fia. Lo o tau soifua malo loina. A iei se vaenga o a matona e whaalongantu fo I le lau tino se itulau. Ua ise alau whaalongo pe o tau tinga. E le leilo wanga I whaisau siaki. E le leilo wanga e va ailau fo mai. Ma whaamatala le le iei. Whaalongo nanae e lau tino. Ma o le si tengi. O kako. E alu ilunga kausanga ai koe rua koe ilunga mane mele o le whaamanga ia. Yoe, ngasa wai leo na kala lo makpo. Shh, ke ka kore kiki. Ke ka kore kiki.
O le mea ngā leo kei roangi. Ngā rua kolo le fōma. Ki ngā wha alongo kong lai makua makui le sa wara kinga. E renga tali tūpau tina mtamita. Ai wha sili sili ai. Le tūpau ori. Ioi. O le meo le fia malo. O kan meo le fia malo. Ai le loa. O laia a fia. Mua. O le suka. Ai a wha kupe suka e wha mai. O lai whai mai ar kala fōma. Lai pora. Ia wa leili de pora oi. I se sa e tutun. Eoi. E renga kai le la vea koe le suka. Ai aika. O le vāwe i o le anu ngā longa fua vela. Ia longa winga. E ono a fia fui oi le toto mawanunga. Ia. O ngase i o le kanisa. E pe o na talano anto i le ni vaengo le awa. E mawhaiwa o na fia i le tūpau tanto wali. Ia ai mise lava le totonga le a seitu longwala u whaafunganga. O le ati. To tele ni siua uo. Ia ua a fia i o lanto suifua. Ia ona e leo iai se si le fia masilo. I le a fianga le. Ai ta te tau whaalonga iai ni siu te mi whamai. Se pia e kau ki ngā mailo i kūrea. Po lo i kūrea. Ia po i le i kūrea. E se mai la i ngase ia pe ona o tāua. Ia le ngase le e kere ngā vea i se uso le ia se iuli. Na muna ulu papaloa. Ia le ngase fo i le ma ini. Ia. Whaatalo whātuai. Se tasi leo fau tua. Ia ala mantou au laka pīlen ta alo le whai ungola vea sona se ima vaya today. E ui lava. E le i laka pī fo i le whaavau malo. Ia au langa laka pī. Ia so lai fasila au. Ia wha malo anto i le ni vaengo le au. A e manawa. Ia na anu le mamoli ia fo i le talawai. Ia asto i nau nua manu le whaantala mai anto. Oi. Ia ai wha tau wha umi tu sa wha mtalanga. O lea avantu le tumalano. A whai ua e la ngona fo i le wa e se lau whaalongo i lau tino. Ua e whaalongo antu wa sui lau whaalongo. O lono winga e ilo na mafuanga. E iai le mafuanga. Wa lai ona sui lau whaalongo na i lau tino. O longo winga. E kakamua e alwe wha i le fō mai. E li sa ukamanga ngā ma. Fiu e wha kui sot. Wa alwe wha i le fō mai. Mai si o rau kamai e. Ioi. Ko rua fuala au e ingu koe marosi. Ia ufa e mo i rau kara. Mai i. Ke loa lana mbenga whai. O koe vidia ku fo i. I resi aso. Pau tole. Mai ia. Mua. Oa mai. Mai a le seki au le fofu kwa umanga ingu aku a. Kusai le ima se fuala au ingu. A lefa mai i ankia. Wa umanga nga ingu fuala. Ke loa lana ngā luenga. Alofa nga whai. O kere i viria se fōma. Kusa ua ke ia lai longa whale. Ai o kua i roi ngai longa whale. O warua kusa o waru i eiton. Malo o warua kunga. Sole. Pe ia lai misa masisi. O le vai ia makua fula. O le ku ilunga makua le mawhaia. Ianga u whea kulolai. O hala u whala au ngai ingore. Ai whamai. Ele... Mai se kusa olai e lua mena wa mawa e kimiranga kusa wale iloa po le aka po le ika awala makwa ki nga o vai lua ole wa mawa i e de o alu e vai se foma ke ro la menku nga no vai akwa tau ka kiki ia ki nga la nga eku man o fa no sa ua ka ka fa ki o fofu ia wi lo lavango fulfa yo ia maolo ke mawa kusa o maolo fo mai ia malisia ki akunga alla soli e vai akula ukala ka ilo foi le ako Santa Claus foi le langu mumu pe ku kusa markanga pepa fuala nga mai le fo ma ngungu yoi suka koko mawalunga cholesterol wa vai ere kere o ma ala va mai shola o kama ye lua penkolo kinki nga kelfo yoi
Ele se sosoangi le penkololi e whail ma le mea ka o le sukari ma le high cholesterol. Ele, e makwale se pi kanga le penkolo ma mea. E ke fiu o ingo le penkolo pe a kinkinga au vai. Ele e ma se suinga. E ki o ia. Ai vai le mea ngau whakpui. O le vaerenga a makairi kinga. Ai umangi. Suka. Koko maua runga. Ioi. High blood pressure. Ia. O le high cholesterol. Ioi. Ia ruaku ola. E pia ngau whakpui. Ka ilo vo ile kangarang mua Santa Claus le na aku whai mea alofa. Ile kanga pepa wala. Ai o le mea lau ki akai. Mo umangila maumai. Mo kua o ilo le ika ia kia. O whak, o ko whia lolo vai. Seki. E o ko ili siva ias. O whak, wari ka whala. Mai area. E marula konga siaki. O la ua mangia ile pin sama. Fui le kapungi sama. Wa kong kia ai umai le kere whala. E fa pe nga la varangi o langa. Mai la yai. Mon ka uska il fo mai. Wala wo mon fa il fo mai. Ele fa il bere fa ko ya oi. E kulua le au ria Krismas. Ia maraka ko fai poku foi le. Ia se usole ya ma naima. Leon Tarolani. Le sunga le li fai pisinisi lunga Russell Road I Manudewa. Le livanga foi mai sa mo. O le kala fo mai nga fai. Naima. O ia o nga ya o ile o sa mo. Langa wa vave kele la ulusi. Kusana e kele ulusi fo ile le o so nga ia. Kusanga wa makanga e lusi mai. O longo winga. Ka ko pe o si usole ya DJ Fights. Ka ko pe o si usonga. Kusa kausami malosi ia fangu fuala au malosi. Ma o ko ia fai ma ko so ia uskari. O e vai foma. E dice mera ko nga ma ko via kap ma me ringa. O e vai foma. Vai voia se sin ke wa ka pese ko. Ale ka ke fia pese lokur vai ngorngi vai yesu. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga ile talo whawautia mō whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga ile talo whawautia e whai e ile whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuaile cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Anga iloa ile www.pacific40.com e lafu ai se talo whawautia mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatulanga wala umaile olu atasi o valu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Manrua ole va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le covid is flu river mo ila tau is flu on tau sanga malunga atu fa Pierre matui pui o le flu vala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no e fa tino ai nei au nanga Ofisa for mai mangele I taftafane on McDonald. Amanrewa I taftafane on Falitusi Pole Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Umaloa ona piki tamatia onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Male whaletua ia Natasha o le saasia I asolua male asolulu o vai aso taitasi. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Sunday.
setali ya te ia io fi fata si per me ilo unia nganga fi amaua pesema futanga anale so ke fai a kole si fo fonga o tangatal ni swafa ya puni ya pole vionga ya pe se ta puni lale pe te yo ka ino ai se ya si ufonga ya ma se ya fai ava va pe nei au kilani a ole puni ya le mai le va o le fa va ma lo to ile vionga ya pesta a ya ga i tu ile me le va le i manuka a whenga luenga la ia le fionga ia pesta po le sunga ia puti. Se uke whai aku mulinga fo ingi oli a ungi fori. Yo e. A wai pa oe le lau fafonga fia o damano. E makua e liusua vai ia ina mana vale. Yo e. O le lau te lau mauti noa po o whai malanga tu fo ila ngau lau kama. E sea fia ngofo ingi au kilang. E fia ngai ia malanga tu Australia. E malanga nga i Hawaii, malanga nga i oi LA, yo. Ai pia la kau laka mai me malanga ia le fionga ia pesta puni. Yo, o le tangata ni e sua fai ana nai vielani. Ya, ua makua le koe ngofu ingi usila. Yo, kusanga leo. E pia o la pu e langa taxi voi le fai malanga atui. Yan tudu e mamau. Ya, e paua o lea. Yo, nai, alofu tele antu. Yo, mana tu si usua ufuala au. Awa lava nei tia ia lau ato nei talo talo antu ma oi ia tau sisi pea ile alarm nei lunga o lau telefoni yo pantalo vantu ia ma foi Eric le ma vutomele di vaingo la wuli le uso ia magic ia bole fionga ia fono ti lui kelkolio ese ia male lanto vainga le ai te wina me ia veni yo e selemane ia foi ali ole te ngo ni ta vale ia ka kiwa ia koi fo inisi o aso, o lai ave ai ia mo meo o fai poiponga. Io e. Ia o le avantu ai ni ta faunga. Io e. Nga ia tu ila lo ile atu waikato. Ile meo lo alalai matai tono New Zealand. Io e. Ia nga vai. Keu fane le ka vale. Ma focus le lunga le awala. E le fa bea vo ia e o le a keu ka vale. Ia make ia le o solo ai ko mak sila le lunga le awala va ai se ka vale la ve o le kala lo ko fa po o le kala nga fa mai nga musu misko inga le au ia ta ma tole no musto ina le au fa mai ke lo le kamale o lu fa mai walu lunga o ka usanga a le mela ia nga sikai e pia o la fo ko lus fu markas ia o fa ku mai e ka kaule le ia nga isi la fia si o ka ma fo ile o la e folo ia lui, ia po le fionga ia fonti, i le fautuanga vo i le foma, ua umana fai i le foma. Lui, ia e fa fonga le mai. Awa le mea wai, a lewa i fua ika. Lewa i fua ika. Ia, avelona ia le felong shaki. Ma le shaki a kunga. Ba ia ko le foma. Sorry. Ma kua maua runga o koko.
O le fautuanga la fo ma ile na avi wana nga amaya o le pepa ma i o lui e fo. Isko ingo le o vai e hungo. O le vai mai. E fa pea lo na fa mteleina. Mai loi ia e alu nei le aso le nei. Ma fai se mea e te fia fiai. Awa lava nei e toi fai se mea e te fa noa noai. Ioi, a fai o le ta vale, ia po le veni. E se fulu mata wila le pito i luma, ioi, e tolu pampa i luma, fa pampa i tua ma le spoile le pito i luma. Alu e fai, ioi, to anga e fai, ina ia maua i pia, ma tu maua i pia, e le ngata i lou, lau fofonga fia fia. Ai fa pia foi, ona tu maua i oe, ile tātou mawhutanga, ile nei tausanga lua whelua wha. Ia mō kā kou le whianga i mga ruenga rangi. Maranga i antu e piki mai le whāna wao. Ia male lava mai le whianga i alilo mai awa mai na vai. O le stand by o ili uni laka pia sāmo. Pe umalava i se me kupuringi i au. Kapia sama, pe umalava i.
se foi le malio. O Paul Fantunga mai ya Maria ma ala panti choilangi le mai le Vina Records le sunga ya le vai. Idai au sitalia le pichono uleo mele poni. Ke lo kalungo no wola ni tono Australia. Taluna u faima u malanganti Australia. So lukiri yo ai mele poni. Ai pia la wata lata mai ya seaso. Ole a o wantu ai nai mele poni. Foi lele se ia o wantu vai pe ni sa mo ai longo ni sa mo nai mele poni. Ole antu te lele ma vuto mai I Sydney. Ya fiolo na foi le ma vuto mai nai Brisbane. Yo o te le lo po so I fuape wa a mia ia sto ino Peter Stowers in nai Adelaide. E vole vainga le ma vuto mai lunga nai Cairns so nai Alice Springs. Ia fa before ia le pitonu lo Perth. Perth vole lima I tu lai behind ai. Ya ma I tantou I nei New Zealand ya antonu fo I ta I lua pe ka I kolu I kula nai ese ia la tu taimi ya mai si o stete I na I Australia ya ke fa longa fa mai e se le au le le pitonu le ai fo o mele pone I nai Australia le la tu au vo le o fulango violi bo fia e kau sanga le ko champigny le ka sanga le la kapiriki Junior Morley o le aufenga wenga le Field Rubber Limited o le mafuto mai nai Mahanga Drive e malo le ngā lue ia malo fo ile novo le ia uli pa o le ingi ngā lue le au ngā utomuli o le mafuto mai nai mangele oi manu toe Yoelu Willy e kolor sa mo ngai melpungi ia malo ni le fa malo si anto to tu moi kano fai ya malo zo I vua fonti tu risi sa mo o me pongere ke mafu ko mai ya o fa mana tu ma sangia si o kama manga ko le ia voila ai o vo ila le mixing a me ia voila le nga ka ngoi mix e va vea e fa le tonu ai ia le tanto filo inga fo le no o salaro panti le mauto mai nai California I America fa te le fa tasi mai le tu fa wa ala radio Samoa tasi le mai tonu amo o e mana tu le tanganta siamani e sua fa ya kim.com le olo I tonu New Zealand le wai o le fa masinonga o le ave o ia I America e fa ye lo na fa masinonga e fa tau I tu I mo meo tupe yo o tupe a company whaianta tifanga, o tupe o tanganta pepesi. Lena whaia le tangata nei ia le mole meo le upenga te wha ilang. E mawhaina o iei tangata ilunga, e wha tau mai iei ise tau ngō fie. Ia lanto o loa I tau sanga ua mawai. Ia langa, tusala, o le mele wa kupunga ia kim.com, o te ino le alu wantu nei telefoni le tau le tolu le ngana Peritania. O le whaimai, ina ua la lata le vai va e tu wai ele nei ali I milionea ia tu tonu New Zealand anga I antu America I lona wha msinonga ia ai amata lona tau wha le tonu lona soifu maloloina o le whamele wha matalanga ua le mawhaiona taladoa mai I se tūlanga manino ia le li o kim.com I le teimi nei ina ua awhia o ia le ngāsinga se leo le stroke ia manatuana o le ngāsinga se leo le stroke. E lua vaenga iei. E mawhaiona e la vea. I le menta o le minor stroke. E le neila kamaranga. E mawhaiona e toi recover. E iei le tengi. E mawhailering ona fully recover. Ai awa ampe te la vea le minor stroke. Umane ai koioso. Ia longa wingala. Ia o te lea I malwhale tonu. O te iloa si uso ia kim.com. Ua whiwhi. Ua whiwhi. Kusa ua alu e ave kupe ka ngaka ia mai lunga o lana upenga ta whaile. O lor kei malwha msingonga ai whiwhi. Ia lela ua whai mai ai. Ia o le tūlanga na o lo ieino na soifua maloloina I le teminei. O te manatua. Nanga lenga saulunga o telefon. Ia le whale o kankaringi o kim.com. Ai o te mana tua. Mele ke minga e le wanga o sau New Zealand. E an matou. Bola ia le Malaysia wali inga e kule I le job. Kalanga ka kule. Huile.
e kausu e se job e o e kule po le ko nga job e kule ya le job o te mana tuala le fale le nga sa le ka i lungo le TV soli o va ku yo kama soli o le fale ko ngwa le lenga ko wo vo ile le ye e ave ye mo le TV o te fai antu la o kala le TV le e pe whatever ai sain fo i ele kau mai lungo le awala tele fo i ele au ke kele le ke leo le ki vi le fale o ka leo kim down kam Oi, ai fa oso kulungo me le spiral staircase foi le por va step. Le pia ka vi o le lunga I lunga funga fa le lu. Oi, ma ka kia. O le jira me nga o ma o fai. O le moenga o gak. Uso ma ko o ngi lunga o le e la o ko me nga I lunga. Le nga e fa ya si ke le foi o kale. Ye me ma lo siana o fiti le sia o le ia kana ngoma. Bo ke e fa po fa ko lu le moenga e ko fa I langa sunga fa ko o va ai le se moenga fa pengi e se le piko I luma fa o popo ko I mane o ngako ia fa ko fa popo ko I mane piko ila o le ki viringi ia o le kau mane piko ilu ai ke wa alwa tole ai so mo le ka TV o va o le fale ko wa le nka ko ki e le sia so foi le ia le melanga le ko fa ko ngi va ngole o a foi o ise me o fa tu ulu lo ma fo ka ko nga su ise vai fo sa ili se me te fia ia a fa ia te fia ile mele ta o le fa so ma ta lo ma nisi tangata alu e fai io am jana pe ava pe way 50 plus 60 plus ia pe 70 plus or kamanga e mento afso soani ai lo so I fumalo no ina e ila la ko inga le mangi ke le lo e pe isi singa routine fa pe go se moe le po ato ala mai lunga e po le furukas failanga maluka yang ko pulo wei le longa I af nga ko ana mai vo I lunga karkas la I mama yang saulola ia le fua manuka umunga fua manuka fua o tara uma o tara fua mangi o vai soli ki o foi lo malos mai kilo o e jero fi me le lo wono kongia pi man tol vai temini o fa fingo fina tongi pili lu ngol internet ye po lu ngo peng te faila e fe belanka si bang ye o kala o le fa sanga merka kai o kana kulo ava ku yela ka pili foi le la fo me mit o fa se vai ngo nga vai lu ngo me yo ke le fong vai o le mea nga le wa misi code generator yoi o le code generator o le makua le fia sanga ia makanga kusa le ko ke ngofa ka sia la e sir ka kala e fari ia I lunga lang ke le fo mako ia e alwa ko nga pidi ai ki ia ufa kara ngoa ko I male ufa ngalo ia e misele I tupa vai po le tupa tamai limi tola fo va ia ufa la ai misia o ko ngai me pongi va ai tamaiti nga voila ovalo fai kakala me o kara ngoa ai ngalo ngala ka le rongo ia nga ia kulo I o le fai to lo to ale o Susuluma, ayo folinga, ata, sineva ai. O te taua tuile sunei, avec o fai mopse. Suine o ngana tunei, sunga ilo la lele. E o fai o manga sala o se abenga ua mama. Ilata ua mafutanga. Lo tanga type na etele ne te kane ese o ile pele ma vaina ese o e hola masifo ya so fai so sungai au mai ya lo to letio fo ile poto o e hola masifo ya so fai so se uana now ya ile to la u ile tu sape fale
setu faina jana mateia Bela ngona pefa tukumai Ia soma wana ulo ono sa'i Mafa atali tali se upungali maya oyo la upani Lo ma amora oyo wa umai Oyo wa umai yo ulangona Neito fonta fonga mane mofa auto songa Luloto yo mana o onto toi Te faya mo it's to be fine ta e fai mo pena o yo Oyo la umasiufo Ia so fai so Sungai au maya yelo noto Letio fo ile poto Oyo la umasiufo Ia so fai so Se uana na ia ile noto Lau ile tu sape fale o Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ua e matino Le fifa ya luma o uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua Baby, it's a baya tu wana ola, val masio fa bel belle rosione yanga, ole masina, ole fetu, susulu manaya, ole guitarra malio, oe of the fatu saina, ole se vai malu, o sa vai tu fantasita ua ia yesu, bebe se fifia o angelu, a wable lo fa uamu, personality alone light up the room, just one kiss alone that make me go boom. Oe ola umasiofo. Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Letio fo ile poto Oe ola umasiofo Ya so fai so Se uana nau ia ile noto Lau iwe tu sape fale o Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ua e matino Le fifa ya ima o uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua ina Famila familiu chon tale o le tulai tolu tala i vruma tala i ta alonga ile tutu le de ile radio Samoa tasi liba i tolu a mo polo kalame o le awa uli mafunga mua langolongo ina balosi ele Galaxy Chao Kia o nalalai tolu ia o nga amata
In this update, the Prime Minister's remembering Nikki Kaye as an incredible person of tenacity, grit and intellect. The former National Deputy Leader and Auckland Central MP has died. She was 44. Kaye served as an MP from 2008 until 2020, taking leave from the House in 2016 for breast cancer treatment. John Key, Helen Clark, Jacinda Ardern and Chloe Swarbrick are among those who've shared tributes. And Chris Luxon says she was greatly respected across the political divide. That is testament, I think, to someone who was an incredibly brave politician who actually came to Parliament and came to Wellington determined to do things. And the way that she advocated and championed for youth and for women and for LGBTQ was really quite phenomenal. And during her 2020 valedictory speech, Kaye had parting words for her fellow parliamentarians. I believe there are two types of parliamentarians in this place, those that are in it for themselves and those that are in it for the country. Be the latter. Be brave and have courage. Don't leave anything in the tank. Health New Zealand's commissioner says he hopes to entice Kiwi doctors back home. The government's announced $20 million to hire 50 new senior doctors and $10 million for senior specialist nurses and allied health professionals. It's aimed at reducing wait times, improving patient safety and supporting vulnerable specialties. Lester Levy says applications open tomorrow. The majority are likely to come from overseas, but many of them will also be New Zealanders returning from overseas. I've had contact from a number of New Zealanders who'd like to come back. A missing man's barking dog led to him being found after days of searching. David McAfee went missing walking his dog Roby near Otaki, north of Wellington on Saturday. Searchers found the pair about 5 p.m. yesterday afternoon after reports of barking. They followed the dog's footprints and found the missing man nearby. Police suggest it's unlikely he would have been found without his furry friend. And that's news. In sport, former England captain Joe Root is reflecting on his close relationship with cricketing great Graham Thorpe ahead of competing for a new prize against New Zealand in the latter's namesake. The Crown Thorpe Trophy honours the late Martin Crowe and Thorpe. It's made from wood sourced from a bat owned by each player. Root is grateful for Thorpe helping him. Spent a lot of time with Thorpe. Spent a lot of time watching him as a kid grow up, and the influence that he's had on my career is unrivaled, really. You know, both as someone to look up to and try and emulate the way that he played the game. The first test against the Black Caps starts Thursday. And uncertainty around whether the Tall Blacks Experience Corps will play in the next round of international fixtures. New Zealand play next in February, but point guard Shea Ili says his availability hinges on his NBL club commitments with Melbourne United. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fatu o lau tala le o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e ma tele ina ua o le aso ma e to ulu vai vasolo ai na timu. E angi mai savili mai le tu sau te sifo o le atunu. Le vela whamawina e lusu tasi tikeri, ma lona malulu e suluonu tikeri. O le angoto ifo le lai le afia na nei le lusu tasi minu te ai le tu lai valu. Mo le aso atai au le au fitia se vaengo le langi e au, ai petai o le amo umali atu ma langi le tauanga i atu le awauli. E angi mai savili mai tu sau te sifo o le atunu. Le vela o le ai le aso atai au e lusu fulua tikeri ma le malulu e se fuluonu tikeri. O le asoa e le lai le tai au atai au i le toi 5 minute le tu lai ono, ma o le angoto ifo i le lusu fulua minute te ai le tu lai valu i le afi. Ma lau tala na o le tamu le so ma le aso atai au. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale suia le ngila o le kio.
Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Robina Curry ma le pese o le tupe do valu mi do te bote ni ling July tonu fa malo to ma tua a vita vole uma la va fa pe fo le fana wa ngale wa mai ona pikia malo li to mutsa o to wo ile a onga e po le nasa e no fo le fale nai te te le ta vale to wa ingal ni o le ling fa mo ruspa to no le ta vale sui o fo onga pe antonu le fale Sauni le mai fa sina como ma sauni bai mo to por kala me wo fa ngoina ole tuli matanga Sauni by heel van toe aan de tasje waar lua ole sa sia ya wala vale o wina o to walo ma fa nou ile ngangana sa mo e fa mo le ya ro fuspa tonu ole ta vale kilo a waki pisa lu ka ma ro ginga a pasia ku au ka formetan nga lo fa ya i fo le ma nga ia so le lango le mo le io le mo fo le mo le mektan ai ava pe olenga ai nga fila mektan o ile ai fa wanga le yeso e fa akasi nga ile yeso le menga le mektan
O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals o loo maua ai so si tu ai ngā taavale mautotongi, mo so se mana onga. E mawhai ona piki le taavale I le maleva lele I whale olo, po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe mo moli anto fōi I le whale tari malo o loo e wha mautua ai ngā wha abitoa. O loo iaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se wha lawe ai o loo iaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Moli se whamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy, I le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Talofa! A few mai, tala mai au, I le tātou whale oloa o le Taro Market. O oloa uma o maua I le Taro Market e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si matua I pula manaia. Maua le umu tamu mata, whai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, Kisaina, Mespopo, Kuku Samoa, Tawanga. Male, telo I solo, aile ngataina. O lo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo I Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se tali mai ele uma atu. E ma fai fo I ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort I apia. Maua le discount whapitoa pe a failo booking I le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont I Otara Aukilani. Telefoni valuono iwa fitu lima lua lua po le olua tasi valuono tasi tolu ono. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā waa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Hey! Oh!
Ta'alofa tausala o talanoa te ne matama tuhumai ifa afianga numero tasila utupulanga mo ta'alo unu o tatiua ile neivasa afio mai o tafai no ole matua Fifio asima le patu mai ngai tolu Baliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pole no foi tu ainga O fua tamanga fa Fifio mai o tofai o no ole matua Asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pole no foi tu ainga O fua tamanga fa Taimi lawa sfulu fitu mala fa midu tu butai ni ya link to line tolu ya tu e fan talfan tu pa fa le tu ma tu mai le divang ola woli e fi filanga nga le divang ola so le wa fa tasi mai ya le su yo le unanga le health line po le numero le tu la ya ya pa fa wa e fa lo wan tu fo ile le lo tino ya we nei swinga lai ti fa tu tau le lo so fo malo loina Filanga o lau whatasi mai le tamatai po le whatua ia Harriet Baunga o le Healthline. Ia wafui se so ni mo I tātou. I le rinvaenga o le aso whatala whantua i Harriet malo le ngālu e malo le wheo le whaiva. Malo sai fue lo sunga le ngata fo I leo si tatoa tunu uolo o whaafonga mai le nei tu lao le aso. Malo whautai o lewa tātou iailwai a sumulmulini o le masino November Harriet. Ya o le lava susu ya I mai winga o le tangfa pe fu taitala tang mawhanawhana ia pita ia ne a la ua mawhanawhana ai a paolo o folo mai I tō ma le savili malulu sawa I lola mana I wanga fo I lele a pe ia la ukoe a makale tātou winter o ani ngasi o a fo ini whaafitau li tau soifo malolo ina o lo pisi ia tātou leina telefoni I le wala awantu le alpa ia malu le tunu Ia whaafitaila wa mo le whaafsili ia o taimi nei o lo pepesi si o tatou atu nuu o le foi ua announce le national epidemic o le whaamai le o le whooping cough po le pertussis. Ia le ua uma na communicator kupo whaasalalau atu I lungo le
I lungo I meli I o tatou GP practices le ngata whalinga olo o respond ia le National Public Health. E fesoso ani fo I lea ina ia I loe tangata ia awala e mawhai ona pui puia mai o tatou tangata mai le wha mai. E meise lawe o tatou whana witi ai le ngata fo I lea o tatou tangata o lo o mauaini ngase tu mau pe o le cancer o lo o lola ko immune system le ngata fo I lea nai tangata matutua. Ia e mana o mia ia lava ona o e whaitu I pui puia. Awa o tatou whana witi ai me se fo'i ia tina o loo maitanga ia o I lātou ia I o lātou pepe ai le I whananau o loo in danger la ko mai le mau al whaamai lea ia o le tūlanga na lewa o Yesu tatou atu nuu ia o le nei whaamai o le whooping cough ia e whai lava sina o na le whaingata ona fo ia wai whaisina umi le ngata fo I lea e mese o whana witi ia e maliliwa I lava whana witi pe a le vaccinate ia tatou tina a o maitanga I lātou. La ma fu e a fiel tanga tele mele ta o le whooping cough. Ia e a fo I e tele lava o se whaamai e mwhaina fo ia I le vaccination e bei lava o isi whaamai ai ale I se vaccination ia o pipisi fo I le pe pipisi o fulu le masani I lava I tātou o le nei whaamai ia oso le tale fo I le e tale a ia e ua ia na matapongia I le ngata fo I nā isi o nā aunga le e alai o na mana o mia o na vaccinate tātou o le lainga leo le health line o le health line leo o le ngumela leo le o valu se lau ono tasi ono o se numera lea e fuli e mawhai o na vili atu wai I o tātou tangata mo so se mea lava o lo o whaafisilingia I po o le o malama I lona mai po le ale me tau na whai le o malama I le tūlanga o ana fuala au le eisanga GP ia wala au atu le numera lea 24/7 I luas full whai tu la e tatala lusu whai tu la fitu a soleva yaso e le tapunia le leina lea ina ia fesosoani ai mai loa ai tatau le mea ai tatau ona whai I o tatou atunu ai meise lava pe a whaapea e le o mautinoa pe a lueva ailau fo mai pe po o fea fo I le mea I te sulu I ai mo se mapusanga Lele malo fa e le aso ngo video ko mela ri Harriet ia o aulang o fa apia ele o aulenga la ngo o fikir me ngana yo ia o isi foi te mi o te tangwa o I tonga fiti o mai langa ele o fa ilonga ele I fa o fa forma te lo vo to te le malo le o le tunu e fia forma ia o songa ponga nga ele ele I pulo se pulo ka fa voile ai o le ale umi o nai e tanti ai le to o nanga voile le winga o tala o le ale umi fa tanga tai lunga o telefoni wa mele ma le fa ule moli me o to e la ngonda wa e mai voile le wa fingtane o le forma vilian tu no me ai ngo fa akali o fa pe pe umala wa ka umi da kiki o le so no ngai le dula ia time fa fesili mana ia fesili ia ona o lea ia le tatou numera lea a whapea o whaalong o le numera lea o le health line pe a whapea fo I lea e ieise mea le o mautinoa e oe po le ale mea e te tau ona whai molo mai ai a whapea te whaalongo atu a wale velia le 0800 le health line pe a whapea o se emergency pe whaalongo fo I lea o kausau le la kau ave mea kamalang ia le ai mantua o le numera lai tauna vili o le tasi le numera na e vili o le numera le o tatou health line pe
po se mea se 5 minute at the most e whaatali ai ona o le tatou Healthline lea 24/7 e fesoso wani fo i lea pe a whaapea o loo e inua se whala au e tele o mautinoa po o sao o le e whaalonga ko fo ingi mea ti ngā e tele o iloa po le ale me tau na whai ai wai ai isi mai pe yo ngata ngola sunga e ma fai ai o ngai ko konfiki ai o i le fale ale la e alu ai o ile emergency department ma e nofo ai le si lua le tolu i tula ia ai ko send my home na o ile fale i luma i ngai le reception malau pepa mai malau fala au pengolo ia Mela e au ngā ele ko Healthline lea e fesosoani fo i lea pe ele o mauti noa po le ale mea i te tau na whai e te vili atu e tau atu i tamaitai ma tama fō mai ua qualify pia ni tau noa lausunga e la tau i o whai pūlo e fesili mai fo i lato ia o whamatala mai po le ia ungolo mai po o ameo e vaio e whalangoina e fesosoani fo i lato ia te oe i le mea i te tau o na whai pe ingulau pengkolo ma e ko anga ingul vai ma e malolo le fale pe ke alu e vai lo fo mai ka e ao pe ke alu lo kai mingi vai fo mai e ma fai fo so soani atu ya la to fa pe o le mele manga o mie o e mawel ke misi ngale la kalaka i fe ki o nga lo wali fo a whaakau mai ngā, pēle ngā ka fo i le ngā, ia o after hours, en whai fo in whaasino atu ia i la tau, ia after hours emergency, ia ele ngā ka fo i ngā, a whaalongo kui la kou, ui le ai o ka kou le la, ave me langi o kau ngalu sa o ai o ile emergency, e me whai fo i ngā connect e i la tau, o ile ambulance, ile tas, ia o le mea la ngā e au ngā, ile ngu mea la 24/7, e fesosoani fo i lea i tātou pe awa pe o le o mauti noa po le ale me tau ona whai Lele, o lono winga la o tātou fuala au o le arko inga mai fo i le me whai au na mo mai le se fatita inga mai fo i le o kinga inga ke le ale fia malam o anto inga mai e me whai au na whatalo i ne lungo le tātou telefon Wow, so se mea lava, so se mai lava e a foi e ma fai ona tal e vili atu le numera lea, ia tal noa foi lea ma tama ma teine fo mai. Ia na fesosoani mai lea wai oka e umala po kala me ngem kai am kala kai o ele umo fam kala ku ia ko ngā mai. Ai a fa pe o ia lava ia se mea o lo o fa fesili ngielo ma fo fa. Vili le numera lea pe a fai na mi se fesosoani. Ia le e to tele se au sa mo e me fai on talo no anti ele malu le tu foi le mo mi le tanto ngata. Nai fesili ia o le tato o nanga voilia e mawhai ona e vili atu e whai ia i olo e mana o mia se si e te tala noa ia i lau lavangana a Tonga, Niue, Tokelau, Samoa, ia you name it e o ai kako Asian communities e a fo ia e mawhai la ngā mai se si fo i lea e tau tala i tato ngana e fiso soani na ia i loa au ili ai ma tala noa i tātou lavangana e whaino fie. Lele, malo whaamtai, ia, ne te wisi si vanga tāua te fia sau no ia Harriet, ai le toi whaamda tu mai ia le tātou numera le lusful whai tūla, fitua solva ia, so le tali mai e o tau, ia pe a mai a fo i le fia, sfuru e binu te pea, Ia atono ne o le taimina e vile atu ai o lo o pisi lava nai nai tangata tali telefoni ona fo i o le wha mai nei ua o pisi nei ia a o tato numera na there's over 150 languages isi e ma whai ona tal noa mai e tangata tausi mai i o tato numera na o le o vale se lau ono tasi ono o ono vale se lau
ono tasi ona e free ele o e fuli le service lea e 24/7 ia vili atu pe fa pe o mana o mia se fesosoani e tu sai malo so I fo maloloina po ni mai le ngata o oio le ainga le ngata fo ilia o wo mai masan tau watu le numera le I o tatou church communities ma so sesi lava te asosi ai e maua ai le fesosoani tai lava Malo whautai, maru i te lenga wenga o toile de ia so lua al tua ia Harriet Paunga o Healthline. Wala auno I le oval se lau ono tasi ono tanto tui whilo I se so mua. Ia maru I te lenga wenga o whenga ia Harriet. tai lava lau sunga le ngata fo ilia se tatou tunu. Fa so I fria o le tautumla unangana ale Healthline wala au iei so stimula so au pe popo pe au va veao ia po o le au uli. Wala au iei le oval se lau ono tasi ono. Au a foi e te tongia I lano lau telefoni pia e fiu foi e whaatali. Ia o la foi e pisi si vaenga la italiantu I italiane o tali ifo I le vaenga la e o antu. Ia lava maile on sa o te musu e vai antu e te ono sa I pe o yopu. Langa o yopu o le vanga a mia. E koe hao ka koure I ngei leo langa rangi ma lau langi le. Ia e ono sa I mai pe I umalava o lai so I fo mai yopu. Radio Samoa Tasilima I batolu Amo Radio Samoa Tasilima I batolu Amo Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone coming commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. So good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. Bamba diddy down, he got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. The way your beauty stands out, me telling ya. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come put a little closer. Pick up the vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get the right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Radio Samoa. Taslima I batolu Amo. Leufia sinana tulima tangau Paapea lawa hita ole fanau Ole atuyo umatua tulita ile aonga Matua awa etefa au Ona pau ole fuasa elulu
tale upenga Aveia pisa molenu Sa asia eta fa asao Sa asia eta fa asao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ae se io talano Fatalo fatale nei tu la o le awa uli sa mo e lau whaafonga e mai se fo e lau mai mo mai e la tau fo e lo mawhai o na maaua mai fo e la mātou polo kalame lava le whanau nei o mātou tala no fo i ia ma whaasoa manai whanau ia inisi fo i o waainga matulanga o le fo i wo o iai le nei vai taimi o le tau sanga whaatalo whaloa ia tua i lava fo i teine matama ma lava o lo mawhai lava fo i o na fia mai i le polo kalame le nei le tulutuli matangau, ta lofa lava, ta li tonu lava fo i whaia onga o lo o manuia lava outou, ia i le alofa o le tātou wofa a pele o Yesu, mana tua fo i la, ia o le tātou polo kalame teine matama, tātou te amata lava fo i la tātou tatalo, vaenga na, ia o le na o lo o tau mawhaia i fo i, e wha amalo sia tātou, i le ola wha aleanganga, ia ina ia e loa foi o na e ola ma e tupu ae ia a ola e te ola ia i tu mahanga whaakirisiano o lea foi la o le a o a mata hatu tātou tatalo ia ai ma futa mai o tou tatalo whaatasi mai foi o tou ma whaia onga ia lele tātou ifo ma tatalo ia vi ia lava oe Yesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei ia i mātou lau whanau. Whaafetai tele lava Yesu Keriso le wo whaapele ata maiti i lo walofa o lo wanga lelei le mawai ia i mātou uma lava. Whaafetai tele lava mo le mea alofa o le ola fou. Fua ina mai a te oe, mātou te whaafetai fo ilo mātou ta mā. Ona o lau tau singa, o lau puipuinga ia i mātou. Nisi i mātou sa o atu ia onga le nei aso. O le nā ua toe fo'i a inga, o nisi fo'i ia o lo o ilunga o le awala, a o nisi o lo o whaaua upea i le nei fo'i taimi, ai mātou te whaafetai e lava Yesu, ona o lau puipuinga ia i mātou, mātou te talo fo'i mau mātou whaafetai ia oe, ona o le toa tele o nisi o i mātou sa mamai, ia o nisi fo'i sa mau e le whaanoa noa, ia a o le nei lava fo'i aso ma le nei tūla, o mātou au lia whaatasi mai i le manuia mai ate oe ia vi ia lava lo suafa mātou te talo Yesu la mātou wofa a pele anga le lei mai oe i toenga o le nei aso ia ele ngata fo ile na whaawau lau puipuinga ma lau leonga ia i mātou uma lava teine matama o lo oilunga o le ala tele le nei taimi lunga o pasi so se mea lava whaamole mole Yesu pui lo mātou wola. Ka pena fo i nisi wa mafuta mai ainga. Nisi tono whale a onga, ia e pui lo lato wola. La mātou te salo le nā, wha amanuia ta māmati nā, na yo mātou tua a matutua, ia o whaia onga, leli ia o ai lava o fiso soani, i le tausia o i mātou le whanau, ia e wha amanuia ia i lato. Mātou te salo le nā lo mātou atua, e hala atu i le suafa pelo Yesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Amene. Le leita maiti tali tonu lava le whaia onga o le nā ua a mata lava o na fia tātou ia to a anga e tatalo ia o nisi a wale to a telo tātou tatalo le whalea onga ai o le mana onga o whaia onga talo sia lava ia e whaawau bea ia ma e whaamasani ai i to tono le to a hinga a whaile tatalo o le a onga ia saufo i i le whale whaawau ai i le whale i o e longo ta mama tina a o lai fai o il tatalo le tele la skako pese se yusu kasi fo skako pese ngea wa ul tene matama
le lofa le tua ia le tele ia ole a leo tele mai la ia so alo e usu mai le kako pese tolu fa le lofa o le tua e o fofongia le lofa o le tua e o fofongia le lofa o le tua e o fofongia le lofa sili le amoa e mawalunga ot le a eina e mawalalo ot le mauluina e lau tele ot le opoina le lofa sili le amoa oka se ma ngai el kako pesele nga e ali tamaiti fa manatu mai ele pesele na yo le ai lava seisi alofa e sili lava nai lo le alofa o le tato wo fa apele o Yesu o kama ngai akele pati uma maiti yo e alofa Yesu ye te oe ye alofa fo ye te au lofa ya tama ye alofa ya tina lofa yo fa ya onga tu salava peka o ke fa lonka ka ile tele o taimi ai e alofa lava Yesu ya itato lava ia ole isi lava engale nei e loa ia tato lava oka se fa maoni ole alofa Yesu ia tato io va foi la o ai la le o fa longa no na se fa na ile nei fo yaso to atele yo tato le o fa longa fo tato wa se fa na ile nei yaso se va ai la o to ana le ai la le alofa Yesu ia tato ia se mama nuele ia lia mai tato le nei aso wala aso fanga o le aso piko sile le o nga fia ia le to atele o tato ali tene matama awa le aso tele foi le alofa o tamama tinai fa alia mo oe fai lau keke ave le onga toi fai foi la keke ia o atu to ainga le fale fia fa atasi ai ia dia manatua la o va aia oe nei ngaluenga lei uma ma nei winga uma e failo ai le alofa o tamama tinai te oe o le ale tali ale tene ma le tama Samoa o le ala upu e fai faahali atuai o wanganga ma lo loto fia ia tamama tina o le ia mana ia tele vala au mai ia sikama o Isaac alo fai le tele Isaac fai mai Isaac o le faafetai oi sole Esre tole lei ia manatua la o upuna e whaailo ai le a meo le lei a le teine ma le tama Samoa ea ni oe momole atuai winga whaaloalo tatou umalava ia ai ta o atuai ata mamatina oka se fia o lau loto ona o la latau singa ia te oe tatou umalava la teine matama o lea e whaailonga o tau waso whanau le aso le nei ia o le taimi fo le nei whapito ai fo poro kalame tatou e whaamanuia mai lava aso whanau o tatou e le ngata whala ia tatou ia o ta mama tina ea o ia ta mama tua o tina matua io e tatau o na whaafetai tatou ia whaailonga whaatase tatou o le alofa le na o Yesu ia te oe ia ma outou umalava o lewa whaailonga outou asa whanau le nei fo iaso ia whaamanuia tuai fo tatou polo kalame ia te outou umalava mātua ia o loo wa whaailonga ina fo i outou asa soifua i le nei aso ma lo le fo lau manuia ia manuia tele outou asa soifua ia usu leo kele mai Seiva Emi leo tele mai Emi e usu ma le tatou pese wa whanau ia tolu fa ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau fa manuia le atua hip hip hooray hip hip Ray, paki uma.
pati uma tātou tēne matama, lele ia manuia tele lava, aso whanau o outou uma lava, ia masosoi fua foi, o outou mātua, ia manaitua asina sina, manuia tele lava outou asosoi fua lene aso. Lele tēne matama, ia o aio ka koula ngalu la onga, lele tele eselo fia oka, kaimile ngei o tausanga, ole fia o tātou, teine matama ia, iwe a wafo il taimile nei, ia walata lava, ina uma fo ile nei tausanga onga, ia ai ole kaimia maa, ia e watu e ta mamatina, e le aso whaapitoa lava, ia o tapena fo i autou, whai a onga, ia whai autou pesenga, ia e whaapena fo i, ona o watu ta mamatina, ia mautou pati-patia whaatasi, whaailonga whaatasi, ia le whaaiunga, o ngā luenga, malava, sa whia ngai e matatou ia awa onga ili nei tausanga, a teine matama, ia lelei, ai awha a pēr foi la mana tua tēne matama. O lea foi ai pēr sia le wha ama i taimile nei a ia. E ta tau lava la. Au ngā fo tātou polo kalame, so e wha ama natu mō tātou lava. Io e wha ama natu atu mō tātou. Ina ia tau tua nā lelei. Tau sile lei lo saunga le mu. Ia tau sile lei foi lo saunga le mu i le ola lea maloloina. Ia lo soifua maloloina awa lava foi nge ipisia tātou. I wha mai a whai foi lai mamai nisi a tātou bo. Ia tatalo ia Yesu ia mau e la wol malosi. Ia ai o tātou lava, e tātou o na fisosoani lava oe, ia te oe, ia e pui oe mai le kelo ngei mau whamai, oka, pēsi lava le fulu, ata maiti, io e o lea fo ia e pēsi le COVID tēne matama, ai o lau oe lava matafa ioi, pui le lei oe, ia, e whapewhenga pui lava whamai, e whapewhenga pui e mākou, whaalongo le lei mai, ea li taina matama, io e taimi uma e te alua i lea onga, ia e manatua, o lai whai le lei au lava, e mawhana i lo tino, awa nge maua o le kale, awa nge kafe le isu, se iwai atu fo le whaafonga mai le atu nu, ea, taina matama, ia a ho le aso la, a lai fo ia le pulou, whai le pulou langa o le fo ia wa amata o na vevela isi taimi o aso, a ti munga, ia o lea lava i malulu, lava i se taimi. O lona winga, whai le leile ofu mawhanga, whai au tōtingi o kako sole. E hoi lea onga ma tōtingi o kulole kiai. Wai o kuloka kala le se e vai, kongi le kōkingi, whalongo le lei mai. Teine matama, tātou le walua tausanga, tolu wha ma le 5. Ea. Tātou, kango le lei oe, wha ailo tōtingi, ailo se vai ai alo ele fala onga e ka alo e foi ia e loa ta tala le tōtingi tu te tonu le se vai pe uma foi ta tala le se vai ai awole nga ole kakala lava kongi ia io e kakala lava kongi manga e alu si fai onga e piki mai le hai fa alongo mai ta tala tu ulele yo se vai inga ia to o tai me to e fai elo se vai malo ko king o lai mau tu le o lai mau ina ia pui oi awana ila velo vai awa fo ina i mau o le fa mai pepi sia oi siama o ele fale along mai ko akele yo ka ko o ako ele fale ngal ka kala fo ya kongi kakala kongi fa mo sautina e pikil se vai lunga fa mo yatina sa o tule to tingi to tonu se vai fa longo le mai lava o ele tene male tama onga amatsa tene male tama sa mo e kango lava oe e tu ulele yo se vai ile vai nga tauna tu wai wa fo ya ola kai au o ia ile ko popole oe ka mo esa o piki mai se vai langa e lo le mela na tu wai au mai male ko kingi ia e longa su nel to tingi fa ya tina o le su to tingi ia na suile lo ko kingi au wai fo ngi e fulu wa su ko kingi ia e le fo ma wai ta to i mai ai o le tulang le na alu fale fa penal ato a onga
ke le yo nai tina ma tu tala no fai mai ke longa o e fai aonga o ka lele hanga yo la miola o kinkiki ve koe mai e saulo le fale le koe fi whaalongo ngale sa wa ako le ako aonga alau te wa ai o le fale aonga o le poto ia lua ku kaulanga ato teine matama whaalongo le mai lava o isi ia o winga e whaailoa atu ai lo walofa i ata mama tina o lau fesoasoani lava le nā mo oe ia anu aku malau ato aonga ku ule leila o ato i le vaenga le nai tu ai ato aonga le fale ale o laku ako solo o alo le kai au lo wa pisi fo ta mama tina wa fia vave o ta mama tina fenga luenga au le wa kuai o nga wa kausu e fo ile ato aonga o ele na ia oe alua ngei va ai le me tu le ato tu le ato tatala le ato ave ifafo le pusa le sa ave yo me ai le yaso yo le lunchbox tato ave ifafo tu ulunga le sink le fulu ai ina ia fulu ai mo atai au alua ko kai au oka felesi mai mama nai mai ia mama le le vainga tu ai lau me ai ia ma ave yo me ai le onga ali tini matama o vaenga umaia e mawhai lava o na whai e oe. Ai le ai se me ke whakarkale ia ta mama tina, le ai vo se me ke koe whaakele inga luenga ta mama tina. Mio awa mawhai le oenga whai. O le fo e te halu le a onga, ta pena lo i afu kai mi fo ile le wa umaila o malo o longa wa. Ai whaatai lei a mata foi o na whaile fale a e hala ta pena o moenga whaai ke foi ngā luenga tina tele o whi awa tina ia o lafo e whia halu tina e whai ngā luenga o lona winga o oe lava whi soa soani oe ata mama tina ia e whai e fui oe vahenga umana o whaalongo le mai tātou tēne matama i oe o le tele le nā vahenga e mawhai e lava o na fisoasoani oe taine matama i ata matina ia po ai lava le nai tau tēne no fule fale ina ia whaingo fie au ai le tuai tātou i le aonga au ai le ita ta matina i le tae au ma oke ai ia a fia o makua inga isi o kei lae wa tatauna o i le aonga ia ma e halu fia i fo o i le aonga whaalongo mai tātou ma toa anga loe o le aonga ke le fo i kako polo kalame lawa tā pena ia mo le nei fo i tau sanga e mai se whaingo le tau sanga ia le tamaiti o tātou talatala noanga la le nā i le nei foi awa uli tae au tātou tue whailo ia i foi tue whaini se a tātou tala tele ma tue usuni se a tātou pese a tae au teine masama o le fiafile nei ia manuia tele lava vahenga o lo tutoe le nei aso ma ia tō walo lofa ia tamamtina fesoasoani ia tamamtina tātou tue whtaui fo ia tae au ia tō whasa i fua o tau tamaiti Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Wana fai ona awina atu le polokalame, ale awa uli mafufonga mua, ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare, vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e risitala aila walo. Alle wa joe valu minuto na tale o leng July fai le fo i vaenga o leso ya o tolo ngan tule polo kala mele fana o fai go ino le tuli mantanga o fa tangan tu ile sasia ya mi se lava ia si to ina o ile fole tu ia na tasha vai lua mo le tanto polo kala mele le fo i vaenga o leso o la to mo se si fo poponga o to polo kala mele tomaiti ile a woli ya ta tibi masani ile afa o le tol ia mo tolunga tu ina ma se tu mo ele ia solua ta te tele mo le tanto ma futanga e be ona tu mai le tu la sfulu le lua mo le tu ile ngang fa tai ile o nanga le Galaxy Childcare o lo fa pele o no fu de mai ia le tele o vaenga e o no ma se tu tongi tolu sfulu i tu la e a onga fuailo walo ile va yas ia le ngante ile o le dai ma fa una piki na mai ma toi mo moliantu e o no ma se tu tongi ia malvanga muli o lo o fa pele ona mo fu le tamo ftanga ia mo lo walo ile a onga po se la o le Galaxy Childcare i nei au kilani saute
Ya ai le leilo vala au ye le Galaxy Chao Kia mafaile ona lesi talai pele talai lo walo ya ai le ulia so fio le ritau sanga vala au ye le olu tasi o valu tolu lua fitu lua iva fitu olu tasi o valu tolu lua fitu lua iva fitu fai mai o le whaamitoa mo le Kirisimas lesi tala ai le iaulia le Kirisimasi ya o le maua antuaile o le hempa mo oe malo ainga ya o le tautua nea mo oe Samoa le reia solua o le asangana o le tautamali i le tātou mafutanga po toa le tautai e le taimi sasi e lana pa ai mana tua au whala au o umana inua au whala au na inua nafi yoe whala au mea ki le polokalame o le kanga ifo whaiva pese tālei a taua savea ya mana auli Joseph Paka oi la auli Isaac Paunga o lewa sao ni mai tauta mafuta tele lompo ai o le awari e maua ele sao na wa sao ai alofa tele antu soi foi Tolo ipatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaula manaya efe pula mai ile sau o ata uma o petu o le lani e sulungi